helpas bûye, helpa karasat, helpas genosîd tê li serê miletekî û ne tenê yani şekê. Em dizanin mesela li Amerîkaya Baku 1800 hinek karasat têne ser komekê ku piştî 150 salê hê jî neviyê wan, zarokê wan hinek nexweşiyan derbas dikin, em nexweşî hê jî xilas nekin. Tenê nexwe nexweşiyên travma ne hemû organ yani beden û laşê me ji hücrê dest bi pê biyolojî heta ên nefsî derûnî ê civakî têne guhartin. Ser ên Holocaust hinek tespîtê baş hinek kulî hatine çêkirin û ev navera ji çaxên qirkirina ya Yahudiya de şerên cîhanê ya duyemîn de çar nivîş niha nivî ew kene ku derbasî wan bûye û hê jî hinek nexweşiyên semptomên ên travma an jî ê psikolojî derûnî peyda dibin. Lê em ji xwe Kurda bipirsin, erê Kurda ku ne ye karasateke, bêguman hema bibêjin her nevşek carekê karasatek kêm zêde dîtiye, an jî bu şehideyekî karasat e. Her dem jî alên têgihîştina nexweşiyên psikolojî ne şert e her dem bi xwe tiştek were serê meriv. Cana mirov bi xwe çavê xwe ne teşqila bibîne, ew teşqila helpa tesîr ser mejiyê meriv, ser ruh û giyanê mirov dike ku meriv nikare ser derbas bike. Kuştina kesekî ye, mirina kesekî ye, teşqileyeke şexsî ye anya komî ye. Bu tesîr ser me çê dikin. Ji ber wê îro taybetî dixwazim hinekî ser wê bisetim û psikolojî an derûnî ji bo însan çima pêwîst e. Yani em hewceyê pêwîst e yani psikolojiyeke me hebe an derûniyeke me hebe an jî organ heye, biyolojî heye, aqil heye, dil heye, hemû tişt kar dike ku em baş lê xwedî derkevin. Çima ji bo jiyanmayê çima psikolojî hewce ye. Dersa were taybetî zêde elmî zanistî hinek lêkolînê ê hatî kirin ê mekirine dixwazim were parve bikim. Yani travma çi ye? Bi taybetî post-traumatic stress disorder yani piştî ku tiştekî hatî qewimî piştî wê qewmandinê û bûyerê gelek tiştê ne guhartin. Derûniya meriv de mejiyê meriv de alê bedenî de nexweşiyên dinê tera peyda dibin. Wek depresyon, tirs, êş derbas dibin. û dersa dawiyê dixwazim bi transgeneration trauma yani bi taybetî ji bo Kurda ez bawer dikim hinekî taybetî pêwîst e ku em ji ku derê hatine ku derê û çawa ew tesîr ser nekiriye lê her wiha jî em çawa karin derbas bikin. Yani hinek caran em gelek negatif jî wan tişta şirove dikin ku kesekî ku ketbe travma wê travmayê dî xilas dabe. Lê dîsa jî em dibînin piştî 4000 sal û dîletbirek Kurd dîsa sî şiklekî baş ne baş dîsa ser piyan e. Ji ber ku em dibînin gelek komên biçûk an mezin lê cîhanê ku rûbirû wan karasata bûne niha nemane kes çi me. Ne zimanê wan heye, ne kültüre wan heye, ne şexsiyetê wan hene winda bûne. Yani bi hezar ev seda kom Afrika bin, Asya dûr bibin ya li Kurdistanê hala bibin gelek komên niha hêdî ew jî hinda dibin diçin. Lê dîsa babêtekî Kurd ser piyê xwe hene bi şeklekî berxwe dibin. Yani acaba guman heye ku ev karasat û travmayê ku Kurd jiyane tiştek daye me biyolojiyeke me bi şeklekî guhartiye. İngilîsî dibêjin resilience, qeweteke hundirû ya biyolojîk heye ku kare di demên alozî û karasatan de xwe biguherîne, şeklê xwe biguherîne û her wiha kare çêtir ku nexweşiyên dîsa nû werin wan baş bikar bîne an wisa nexweş nikere. Yani taybetiyeke Kurdan heye ya transgeneration trauma ku belekî ji bo jiyanmayê hine teknîkî nû ferbûne. Yani nebzane bû. Ew ji alê xwezayî dibîne alozî ye, karasat heye ez şexsî, malbat, an bi kom, an bi gel, an milet, netew ez çawa karim jiyana xwe bibînim. Belge em dawiyê karim hinekî ser wan tişta biaxivin ji ber ku her tişt ne wisa negatif ye. Pêşî wê jî bibêjim kesên ku travma dît dibin. Kesên rûbirûyê karasatên mezin bibin ên şexsî an civakî weke Anfalê, weke Şengalê, weke Nihal Afrînê ye.
آن دیروکی دل محبت از شخصیت سید رضای و گلک شتندنی و گلیه زیلانه گلک حراسات موسى هات نسر گلن کرد دیسا جی بشکل کی او چاوه چاره سر دکن مجو خود چاوه تومار دکن و عالی کلتوری تاثیر باندور سر دکن یعنی بکنها من پلانا یا درسن جناب و حمیه دید گلک سر وجه چاندیه زمانه از باورم هدیه دید عالی لیپولی نداجی پیوندی تراوما و تاثیر باندورا تراوما سر وجه زمان کدیش گلک پیوست تنها لیپولی گلک کیم سره yani em çi şekleki dağıtın, çi şekleki em tişteki şurove dikin, ew çi şekleki kare jmera bibe weke terapî weke dermankirin ilaçkirinê. Ez dibînim kültür perçekî xwezayî ye dînamîk e. Gava dibîne ku millet di aloziyê de ye, millet bixwe ji bo jiyanê bimîne, tenduristiya wê cî be, saf û silametî bimîne, bixwe tişta şirove dike, bixwe tişta diafirîne. موزیکا کردی وسایه هلبسن کردی وسانه ویژه کردی ده کامبینن نه رومان دست بکرنه کو بله کل کیم بون یعنی او بابیده که گلک بالکش امدکشینه کو زمان و ویژه و آلی چاندی کرد چوال کارن و تراما قصر در باز بکن اما نه که هر سر دیروگا کردستان وقت مگوتی نه مرا پیگوست دیرو نه و چه سال چه هات قومی لیتشته هری پیگوسته و و کردستان ولاتی میه اردکه و ام خدای و اردنه او انوی داره با پیر مه کالو باوی مه به 1000 سال انوی داره جیانه و دما کو شر و تناب و کد آزاد بود بابید چخه گروپن پیشی به 4000 سال وان مزانی بو ام کینه مزانی بو ام گداره کینه ام سر شخصیتی خو مزانی بو ما کرد هف ناس دکرن مزانی با او ارد او آخ او آب او هوا یا ما و مرو هنه کتده به آشتی و آرامی بجیانه که باش به خوزایا فاره و به هفره بجیان بگو من مشکلین پرسکریکن نافخوایی هبون ایبرچی بونه هبون ارته جانا چل بو کاراساتین ناتور ایلمنتین خوزایی هم بریوی هبون لی دیساجی آلی پیشکرتی هف کردن و معلومات کل هف کدی در کن گاوا کو درابیان جبر ارتجا که آن جبر کو دنیا داده گواتن هوا داده گواتن ارتشتک نده دا قدان ند بو دیساجی به هفره گریان به هفره تشتک توازن بکرم آنی کرد دیروگا خواه پیشی هری پیشیده به شکل که پیشکرتی پایمانی به هفره دجیه معلومات وان زاروک وان ایمت تایبتی زاروک ما تقوت وان خودی عقل خودی زانه و دلکی اوینی و دلکی راحته بجبر کو او زانی بون او گدار کدرینه او خودیوی عردینه و زانی بون کینه یعنی او کی بون ناسنامه اما بگلک برکی جار سر بسکنن جانه که و صاحبون لبه گمان به دیروکه ده شکایت ده ندیرو کنیده حتی نها هم دیدن که در تشتاتن که هاتن بیانی هاتن بیانی کنه خدای وی ولاتی بون وان شرانی وان شدتانی وان نخوشی نو فرانی وان کراسات و کاتاستروف فرانی وان خواست ناسنامه کردن عرف و عادت وان چند وان تونه بکن حتی نهاجی حول دیدن کوبه هبونا کردن تونه بکن جرس به سلام نه اما 100 سالن کرد دست بکردن جهلا میخواد چونه راویان هلم بکردن کوچبری دست بکر مالوات جدا بون حدود هاتم چکرن کنه حدود که فضایی نگه بای کردستان داره او کسان کبونه حکمدارن وی ولاتی حکمدار ولات ما کردستانه همو عادت ما سرمونی ما ریتوال ما شرط کومه چکرنه قانونه که کرده به هفره بشی زمان و ناسنامه ما این کار کردن حتی ایران این کار بکن وان جمعه گو حتی اون امه جواره ببیجن ونه چواب بحضرن چواب آخفن و حتی ایرو جمعه ببیجن شکل که جیان ام جواره ببیجن فرماته که ام دنوه
گوریه وی فرماته گره که اون جیانه خود دوم بکن یعنی کتک به زحمت به ظلم جیانه که بنامک و او جیانه که نل گوریه چاند و عدد و عرفو نه گردای قضایی مکتا بخویه مالبات هب پرچه بونجوی ولاتی چونه ایدنه مالبات هوا دوست همو تشتهاده گوهتن زارو که نجمستاندن گلک در ندبستان خریب کوچ که ناوی وان گوهتن ایرو ناوی مکردن بنیرن من الهان ابراهیم از نظام چیه ناوی مگوهتن بوی ناوی دیوی واتای کتباده ناسنامات اشتا برسینه ناوی شکلی که قدره ایرو که دگلک بکلین ایرلندا هنه کسان که بره شورشکای وان ناوات بد کرن شورت کرن قدرش بلکو از ناو لمنه ایرو لو ماجی گلک ناوی مکرده عکیت نظام چیه خو کرن او جز بد قدره که جیانی علی پسیکولوژی وسه هات دیار کردن کو زارو که مره مالباته مرج گله کسر و جوا کرده دیار کردن کو کردبون تشتکی خرابه کردبون تشتکی نباشه کردبون قریجه کردبون گردای شرمیه کی کو ببجه کرده فدیکرین جهیه نه تنها کردستان ایران اروپا جی کو اما 4-5 نصف شده بنفسینه و 7 سال کرد اروپا هنده چه ساها 1960 حتی نها هیچی هجمانه که نکیم ایرو ناسنامه پا این کار بکن کردبونا پا این کار بکن و سبب وینه یعنی شرم هی کو ام ببیشن ام کردن جبر کو حتی حس کردن و ابیندالیه که دجمن چه بالی پسیکولوژی گلک پیوسته جبر کو ام دید خوازم قواتو سلاح دار بن حکم دار بن وکا دجمن خواه گلک وی دجمن خواه وک خونه که خیاله که دبینن کو ببینه وكوان كسان الجن وزارو ما روان منتظرن التاريخ ده حتى إيرونت تشتكي للشنغالي عن آفرين دست بكريتا 1981 ده جي دما امپراتور عثمانية دجي دهاتن كنجي كيف عم بعرف تلوان بقصنا كتشو جن روان لبغداد للشام لمصر لإسطنبول دبرن دخوت يعني ارتش داعش كري اساس بيروكا كردستان ده خود دوباره کلی نتشتکی موه اف چوا تاثیر و باندور سر نشان بکن او همه وسامیش بیر بکن اما بجن دشنابه انفال کی کارش بیر بکن یعنی که 90 سال آدم هم حالات چوان انفال ده سده 180,000 کرد پات پشتن یعنی هجمانه که نرو ایدی باور نکه که خوندوان من حال دو که هنکو هیچ سر انفال و باندورا تراما لیکولی چتکن یعنی پیشتی هشته حتی نهاجی گلک مالباتی کسنه او تراما هیچ در باس نکنه هیچ او نفش درونی هجماره که مزن داتا تی پیدا کرن آله زانن کو کرد با آله شخصیت خواه، آله شرف، آله ناموس، حساسیت گلک مزن هی آله پسیکولوژی هر دم تنه نجبو کو یکی işkence بکن آن یکی بیشینن او هر دم جد خواهدن جواکه که تونه بکن به یک کسی که جواکه که تونه کرن به یک اشانه یک دکشتن یک دست آبیتونه کشنه که آن میره که خواهدن جواکه که پاسیو بکن موراله و بود بکن موتیواسیون جواکه دور بکن پاسیو ببین او خواه اجبیر بکن به صدان ها بلکه نها تقریبا همون نقاشه من دیدی و 20 سال تقریبا ها 16,000 کس میدیدن جوان در گنیره وان کردن باور بکن نقاشه این جنسی این دست آبیتن جن و میر یعنی جبر کار شغله ده و اونجید همون طالبه و زاننه تشت به تایبیتی بده کومیده بواره وانشتا این کار نکنم خواهدن سر باخت جبر کم تی بگیشن کم ببینن شرم امسال نه آخر میگم میکن درمانه که جبون ملاقه ببینم میکن درمانه که جبون نخواشه خون ببینم جبون دجمن نه فرق آجین و مرتنه دجمن را کرد دجمنه زاروک به جن به میر به چوا کرده بیشینه چوا کرده تونه بکه لیتن جنه ترنه کرنا فیزیکی یا پشتنه ترنه کرنا یا درونی جوان را تکره بلکه دزان زکی بالی درونی تونه بکم
شخصیتی وی بشکنم از شخصیتی جواکه که دشکنم برای اوتش پیوستن که مروان شازانی ده باوری ما تونه کردم باوری ما خود کرد هیگی ما خود کردم بگمان کنم وانتش تا بینه که بینه برچاوی خوش دیرو که حتی ایرو دوی افرس مرو شو بکر یعنی او تاثیر باندور سجواکه ما شو کرده ام چما ایرو او کسن که ام نهار بدره آمدنه چخه اوتش که من بخواه شخصی ندید بین جدایی که باوی خود گالو با پیر خود من بهیست بده چیرو کادت مثلا دنگ بیجیه ده او چه درونی جمع پایدید که چه هستر در من پیدا چه ده فکرم هزری من چیه او پیوسته که هم دبینم گلک جار جواب بیوان مثلا ده گلک ملول ده گلک خمگین ده گلک جار آخر بیچاره ببینه گلک از حفظ ده بوی حفظ خود نکن کنترل بکن که مرم نکن کنترل بکن اند بین او نخوشی ایدی او حفظ لبدن ما تخو گلک نخوشی این بدنی ده بکن وقتی پشت مردش اسکه مردش نوا مردش مهدم مردش تخت آن تانسیون تشتی نخوشی دنی ده بکن لازم چی ببیجم کرتای دیساجی که وادن جمعه گفت به شکل که کدیم متعبتی سر راوستن کرد دیار کردن خواتن کو نبخوات بونا نها سر پیا ندمج بکم گلک جواکن و ملاتان ببینن و ارتشتی هاتی سریوان نها دنیای نمانه او ملات او ناب نمایه او قوم نمایه او کس نمانه او جی پیوسته که مالی پسیکولوژی جفهم بکن جوا علی جواکی و سیاسی هم کاربن جه درسات بکسیسی قوات مد چنه او قوات خواهم چه کارم باشتر بک بینن جبو یک من تراما در باز بکن نخوشین این تراما این باپیری خوین این خوی شخصی و جبو زاروکی ما جبو پاشروژه او به آل شکلگی تندرستی صاف و سلامتی کاربن بشه او پیوسته یعنی تنینه حضران سرمربه حضران مربه جهر و سر نفش نو ورن پیدا کرن جواره هنرشتار کاربن آماده بکن بکرتای پیش کتن او بود خواستیم یعنی آل دیوکا کردستان که تفسیره که گلک مزن بکه گلک مزن کریه و بگمانجی که موسا در باس کن و لیکولین سر چه نکن جوا کنه تابوه نشکیله ام نشکیله سر هن نتشتان نکارون بافن از تابو مرا نخوشه که پیدا بده و مرا ادوم بکن چما ملولن چما جانا هم هرسلن چما جانا کفا منای که هم چسکی بدارید کن از نظرم یعنی هر کس شو چخن وان امنال شهده بنجی امنال ویدری بنجی چخه که ام ده میدیا ده سوسیال میدیا ده آن ده بیناین ده وان کاراستا ببینم زاروک چواته کشتن جلک چواته دست آویتن بدنی وان کسا ببینن او خانی چواهار نوران کرن که برسر کرن نمانه دمده چید به یعنی دمده چید پیدا ده او جبو جواکی چید پیدا به ام هنگی ایدئولوژی که فکر که سیاسی چه ده فکر ام کارن منطقی و عاقل و هسته به هر روزا پیدا بکن که شکل که ریک و پیک و درست به منطق ام گاوه که باویجن آن تاثیر که هم خواستم لازم سر مدکه که جانا مر بدنگ ده زمان تنه آخافتن تنه گوتن تنه که کار به او تشتی بویر چاله مدبینن آن ام دی بینن ام کاربن شروع بکن او پیوسته که ام زانیبن چما وسطی ام نها ورن سر مجارا ایرو به تایبتی یعنی درونی جبو انسانیتی جبو مروباتی پیوسته آنه پیوسته چما جبو پیوسته ام دبینن که همو آلی پسیکولوژی ارگانیک بیولوژیک آلی سنر حتی همو هجرین بچوک مغزن گردای هبودینه یعنی برای جبو که هم بگیشن سایکولوژی آلی درونی چیه جارا هم که پرچد کرد یعنی ارگانیک بیولوژیه ارجی سایکولوژی و سایکولوژی تشتکی که هم نبینن یعنی ارگانکی هیا که کوا که اون خمگین دبن رکوی داری اون خمگین دبن چاخه دلیم دیشه زانم دلکی ماد بدره هیا آن میدم دیشه زانم میده که بدره هیا دکتر کار ببینه فیلم ده کار دیار بکه و کل گوه نخوش کتیه بس چاخه اون دکنن او ارگان که داره یعنی ارگانا که تنه به نخواه کنجی تنه خمگین تنه آنگری تنه همه تشتین هسته تنه ارگاندن پیدا نابن یه دیساجی هیا هم دکنن هم دگرین هم که خوش دبن هم جانا
خمکین دبن yani ev giredayı hebu dene yani hebu hicre به هفره شتکی راگهاندن yani komünikasyon به هفره دعاقب konusunu bir. Peyvendiye olan هفره هنه. همو sistemin bakteriyel به هفره دعاقب tek van هنه. همو bedenime de به هفره her saniye ki kemtir به هفره tekliye dene, به peyvendiye dene, به هفره kar bike, به هفره dişkulur. Negatif an pozitif, baş an xira, şu xiri an gune xoşiye. او نه دیاره سر هورمون سر استرس همو هورمون سیستم ما تایبتی سه هورمون جبول درونی یعنی یک دوپامین یک سروتونین و یک نو آدرنالین و اف هر سه جبو گرچک چنر مجو و موجوده و پیدا موجوده مروب تاکی مرتاح بده مروب راحت بده مروب با آرامی لیکو او هورمون کم و نشکلاندن ان بین نخوشین وکت تراوما نخوشین ترس نخوشین وکت دپرسیون کارم پیدا بده دیگه صدام استرس بدن ما هذا او استرس نه هذا هورمون زیادت و نه آفراندن و نشکلن و او سبب بین استرس ده ایمون سیستم ما کویا کو همبری نخوشی بر خود دجبو نخوشی کیم دبن او قلص ده او قلص به نخوشین و کنفشه و سرمایه نخوشین دنه کارن دکن گرید اویجی سیستم که سایکولوژی هی یعنی یا درونی موجوده انک مرکز نوونده وان هنه هسته ترس منطق کم هوا چوادش خلن و گرید هر وان آگاهی به هوا بکشن یعنی وقت اون دبینن جنابه و حمود دبینن تنه عالی پسیکولوژی نه همو بدن به گلک سیستمی قن به هاور کار که به هاور تکلیه ده رگهان کمونیکاسیون که باش بنشه ام کارن به بچین صاف و سلامتی هم جیخویت تندرستی هم جیخویت کو نو صابه از نابت یعنی برویجی درونی چوا کدله ما هر روز لیدخه چوا تانسیون و کنام بگل باش بن نزده به نبل نکیم بن هر هو aynı وی شکلی ود جی پسیکولوژی پیوسته درونی پیوسته اونل جی خوبه اون کار باش کار بکن ام دیتشتا ام کارش هف پرچه بکن آن دیجه شکل عالی پسیکولوژی یکی بین زاینی ده و سر زاینی سر زاینی ده گابا از درس خواب بلند کم از زانم از دبین درس خواب بلند کم از شتکی حرکت کم دلدم ادزانم دیگر اتش تنه بین زاینی دنه خبرم جبتنه جان جاران درد کردن او هر دو جیب هر بشکل کی کار بکن مثلا چاخه اون نفس دستینن او بین زاینی ده یا تنا فکری کازه ایرو 10 جاره نفس بستین او نفس هذا الفرق چه yani او به شکل که اتوماتیک به خودایی ارگانیزه کردی پلان کردی و نفس خود بستینی سیستم یا ایمون کار بکه ولی جنسی نرمال ده او بین او کده yani خبرم اجتنه شو خبرش کنه yani کسک نکاره بیجه زنه بخ ناکیم بکیم و از روزی کسا نفس ناستیم پیش دوست چند دقیقه بخواب مجبوره نفس پنج برکت خواهد جیانه ببینه ام دبینن گلتش تنه بلیاک و ام ونه دنیا هیل زکی دایی که نخوده هیل چه نبوی پیش سوی ام چه بر حتی تمن 3 سال مجیوم me نای بیرانه yani zarukat ki 2 سالی به گلتش هات بنخواهیم گلتش باش و نباش پیش دیگواد به تقریبا 3 سال او مجیو همون نوته گوارتن همون سیستم مجیو تگوارتن بروجی به تایبتی کسین بریا 3 سالات چته کوهات به سری چته باش ان خراب نای بیران پیش 3 سالا کو مجیو سیستم که تی آواکرن سیستم که نو تی آواکرن هدی او مجیو گید به کارت چتا تومار بکه و چتاش بینه که لی حتی 3 سالی او چه نابد چته یعنی بزانه بون یه آلی روحوی و مرب کارو بازیده باشتر کمار بهاوره کار بکه جبو پروبلم چاره سر بکه او زاینی ده بزانه بون مرب بکه و مرب فرد بگمان گله ام کاریم ده بجین یعنی جانک ارگانیزم تنی بیولوژی به درونی نابد ev به درو دور خارج تکلیه ده گاو هوا که خوش به اون تشتکی بین دکن کلا که اون بین دکن سرما آن خوش به هم بیست دکن هم پیدر دکن و بدن مجی پیدر تو پسیکولوژی مجی تاثیر یک باندوره که سر بشینه
yani em bile xwezaya xwe ji ku em li vê dinyayê hatine em vê xwezayê de hatine vê dinyayê her dem derûniya me jî girêdayê vê xwezayê em çiqa inkar bikin an nekin jî tekliye belkî li Kurdistanê tê bîra gava ku erd heqa siwaye û piştî wê ziyabûnê erd hişk be û hinek dilopên baranê li azê dikevin ew bêhnek efsa davêjin ew bêhneke wisa xweş dibe ku car cara ji hemû dermanên wê dinê gelek zêdetir e sebeb wê heye ji ber ku em girêdayê wê axîne wê bînîne ew pênc me dibe dereke kêfa me çê de bê rehet bin bê birteh bibin bi wê derûniyê em karin tekliyê xwe navbera însanan de çê bikin jin mêr dost heval bira xweş civak teklî çê dibe bu hekene ew nemimkin e ew imkanek dide ji bo ku ev tiştên baş der û dorê xwe em teklî çê bikin ew garantöreke ê tendurustiya me wêze dayîk û zarok dayîk û bav çima ne lazim e germê dide wan ku teklî hebe yani bonding teklî merivke gelek li kulên navbera zavê ser zaroka de tên diyarkirin zarokên di biçûkaya xwe de gelek nêzîkbûn navbera dayîk û bav hebe yani wan maç dikin wan hembêz dikin destê wan digirin ew kes alî nexweşiyê wan kêmtir dibin û alî şexsîtiya xwe gelek giranî gelek zarokên ku lêdanê dibînin potek dibînin dayîk û bavê xwe dûr in wan hembêz nakin hezkirin û evînê ji wan diyar nakin ji wan teqrîban sedî çil heta sedî heştê kebab mezin dibin hinek nexweşiyên derûnî gel wan peyda dibin yani em dibînin zarokatiya çêbûna wan heta 10-12 saliya wan ew hembêzkirin ji hemû dermanê pêwîst in biraz zarok ber çi be lê ew evînê û hezkirinê û temas yani teklî û peywendî ku hev hîs bikin ji her tiştek diyarek û pêwîst e kontakt lazim e teklî peywendî lazim e dîtin lazim e tegihiştin lazim e alîkarî lazim e û zane girêdayê derekê ye ku zanî ve gerê derekê ye ew fam dike ku xêrhatineke wî heye yani wî hez dikin wî xêr dibînin ne dijî wî tiştî ye her wiha serxwebûn an otonomiya xwestineke otonomiya neçêdibe bi derûniyê em dixwazin bi xwe bifikirin em bi xwe em bin ez û xwe an kesekî din em çiqa girêdayê an malbatekî çiqa girêdayê miletekî an netewek bin jî dîsa ez heye xwe heye ez û xwe heye ez û xwe her dem dixwaze bi şeklekî der û dorê xwe otonom be ser bi xwe be hinek tiştên xwestinê wî hebin û wan xwestinê xwe bi cî bîne car caran meriv dixwaze bi tenê be meriv dixwaze ser bi xwe be meriv dixwaze azad be meriv dixwaze bi xwe kontrol destê mirov de meriv xwe biryar bide ji bo hinek tiştan ku ez nikarim biryara xwe azadî bidim çi dibe ez xwe azad nabim ji ber ku biryara min şexsîtî ser şexsîtiya min ku ne destê min de ye ev psikolojî de pêwîst in em tişta guherin gudar dikin em tişta bên dikin em tişta tam dikin em tişta destefawî dikin ew heste ji bo me alî derûnî baş e hestên ku em tirsin em şerm dikin em xemgînin em cana xwe suçdar dibînin em kêfxweş û xweşhalin ev jî derûnî ye çünkü di organekî me de tune lê mecû me de hatiye tûmarkirin û em hewcê wê yekê be به هر تشتا معرف هم بکره عقل و لوجیک راسیونال معرف که که پرسه هبه معرف پرسه کار به چاره سر بکره تشتا معرف جبیر نکه مجون خود تو مجون دریج تشتا نه ازو فرد بم یه پشتی سه چهار ساعت ایسا جبیر دکم که از وان زده دیسا تو دوباره بکم سه جارت دوباره بکم از بینم اوج مجون ایکور و انفورماسیون من بودمه که کرد تومارده که در باسی تومارا مجوع مزن بک و ایماینده داره دمینه یعنی او مجوع پر پیوستش برکنگم تشتا کار نیست بینه بیرافه کسی از بینم از ناست که تشتی هاتی سرمن از دی بیرام از ناست کم از خواه بخواه ناست کم دبنا خودی خواه زاینده زانبون سر شخصیتی خواه از باشتر تشتا از هم دکم مرا کار ببیجه یعنی مجوع و بدن گردای حبودینه به هر کار بکرده برو
ترس هيا دل هيا خو هيا از هيا افجي گردای هبج هر نایجودا کدن میناکه که بدم وکو اون سه چهار روزه سر هر خمگین بن پرسکریکه که شخصی آن مالباتی آن تشتکی دن هبه چه دبه دست بید کم شکلکی اد حزرم خواه منایه کو خواه منایه سلسل چخیر آدم گلک به طاقت بکیفم مخواه خو نگرتیه کنسنتراسیون و تشتاج بیرد که بلگی سه چهار روزه هر دوم بکه و اوجی پشت سه چهار روزه نیسا دوم بکه کو کم نبه که خواه من کیفه فکریم نجیبه که کام نجیبه گلک پرسکری کردنه از نکارم چاره سر بکم از بینیم بدنه من تگو هافتن بری از راحت بوم کارو برای هرم نهاد بینیم از تمی وستیانه دست بید کم بلگی سر ملین پشتا من دست بید دیشه سلیم دیشه یعنی به یک فکر که پوزیتیو آن نگاتیو بدن ما لاش ما ریاکسیون نشان بده بلگی دمه که دم مرزو در بدر ناخه لیکو نوا هیوه که ده هیوه سه هیوه مرود بنش ترسه ده و بدن مرود خودی در نکره سازی صد این خوشتکه در کره بلگی نه نوا هیوه که ده آن دو هیوه ده لیپشتی ساله که ده با اوش سال شکل که در واس نده نخوشی دردن هم دو بینن سر صدامش ترسه وش تنش ترس هی جانم بینن میده ده کل ده کو کل چید بیم که هر قسم ازم چید بیم که باقناتا کی دو اویرویا کی مازن چید بش بر کتش تک چی تنش ترس هی او هورمون از نکارم بکار بیدش بر فید بیدامن کل بویا گلک نخوشی ده نشه یعنی کرتایت خوازم چیزه ده بیجم از چا بفکرم پوزیتیو نگاتیو باش آن خراب از نوا هفته که ده هفته یاده دمه که کرته از چاره سر نکم بدنیم دست بید که آل ارگانیک، آل هجره، آل هورمونم هنه تشتات گوهارتن او دست بید که ضرر بدم و نخوشین نه تنه درونی نخوشین این بدنی جی ارگانیک دست بید که درد کبن برای که مثلا خباش حس بکن مثلا آنجی هناك ترسن هبج بو حبوني تليكا ما حبوني هبا عم تنبوني هبا ترسكة تليكا قدرج تغيبات تسيرا كما زن سر مربكش بركوش ترس هلا يعني تشوى حزبكن وحزري ما تشوى هستي ما تشوى او هر وقت تسير سر شخصيتيا ميديكا وبسيكولوجيا وجبو حمو انساني يعني نتاني كل جبو حمو انساني قالك بيوستا افچد بکو نخوشین آنجی بویرن تایبتی اکو نه نورمال هم دبینن شر دست بکه یکی ریشی یکی دیگه ارگانیزم ما علی بیولوژی دوی برسوا بده وشترسه برخوا بده ربرها به خوب پاریزه جوان مالبات خو همسه کی بپاریزه اون بینن هنگی همون لاشه بدن مدکه نواشترسه که و جانا هنه تش سنجی او تشتی کتی سری مرد مجرمتی ناکیشد هم ناکر یعنی چما تشتی بیوزاد به یعنی میناک به مثلا شتنگاله ده از حتی نهاج که لکوان کسان را مشکولم به طبعی زاروکن کو دستین داشته روان بونده از سالی 8 سال 9 سالی کچه دستری روان کردن گله جارج مد پرسون گفت دکتر چما خلق و خرابه چما تشتی و خرابیه دیکن یعنی زاروک بچو وانش تبدی نگیشه مجوید فهم نکرد حتی هنگی و جناره من هنم البته من هیا باقی هنگ جانج مرا هرست بین آنسته که بلیشن لیوانش تا کسی نکرد لگوریت گیشتن چند کلتوره وی لگوریت گیشتن انسانی و مرواتیه مرد زاروکه کی نخویش مرد تفلیجی بلی نکرد مرد برچی نایله مرد بلی نخواه مرد بریدار نکرد لی کرد پشتی دیگه مجبور وان تشتاتی نکشه. جبو مزنا جی علم رسایه. لو ما پشتی وی عالی هسته عالی منطق دیگه و بنشترسه که مزن کو وان تشتی سری وان دی نگیشن لو ما تراما بیره. تراما جی گفتن که انگلیس یونانیه گفت بیشم برینه که درونی. یعنی برینه چته. او برینجی ولی درمان کرد نه ولی درمان کرد اوجی گریتا که مثلا انتن کومدوان درسن خواهیدن رژی تایبتی مشوه سر باخ یعنی چید به آلیه که پرچمه یعنی انسان با آلیه که آلیه که مهه که هم درونیم تراماتیزه بوه
نکارته بیجه گلک خونین خراب بینه درست که بلیگی و دنیا بله فهم نکنه باوریویش کسانه ما درست هر دمشتن خراب چه بگن گلک کسانه شرم بکن خوازم تنه بین کسا که را ناعفن و هر کسی جماعت به جواک دور بکن آلیه که دنجه هیه او آلیه جی هم بری آلیه تراماتیزه بکن که نوا شاله درقی بده از دیسا خوازم تندرستی هم چی به از خوازم صاف و سلامتی بدم از خوازم پرچکی جواک آفا از خوازم دیسا بزارگه خواه خوشحالی و کیفی بوانه بپیویم بوانه دکلمتکیه نوا جماعت ده تشتکی بکن او هر دو آلی به هفره او بکن آلیه که حاتیه بریندار کرن او بریندار کرن و او هنه که هولدانه بود خوازی دیسا صاف بده درسته گواره چی نوا شرکی کنه هر دو آلی آلیه دنجی او پرچکی گاوه دنجی میگوت رسایلنش خود تایبتیه مده هیه او هر دم دو خوازه ساختی ببینه و پسیکولوژی درسته اینجا مثلا کاربه و تراما در باس بکه دیسا کاربه تندرستی ورجی گرده گلتشتایه یک هر شخص نوکه هود بینه هم دبینن لکولینن همو جهانه ده جیتی دیار کرن او کسی که نوا شر رجی جیان دکن شر نای ویه که همو تراماتیزه بدن یعنی آله علمی ده تیپی ده و پسیکولوژی ده تشتکی که از ببینیم نلگوریه که از کارون در باس کن از کارون تراماتیزه بدن لی او تراماتیزه نخوش شکل گرانه بویه رکات سره من وی بویره نورمال مرو کار نوا هیده که یعنی 3 روزی حتی 4 هفتیه مرو هدی هشه مرو سره مرو دیسا خوا کار ریکو پیک بکه درست بکه لی پیشتی هیده که هیجی دوم بکه 3 هیبه وره لما جرجن پاست تروماتیک استرس استعدا یعنی پاست پیشتره در باسته یعنی ندوید دمیده دوید اما اکوته سری مرو اکوته یعنی امرجنسی تشتکی سازوت سری مرو کرسترس فاده بخواه بده لی پیشتی که در باسته هیجی خوناک بینم از وی بویره برچابه منه کارمش بیرم بکن روزنامه که تلویزیونه که میدیه ده تشتکی که دارم تماشد کن دیسا ادچمه ویده گلکرنه گیج دادن گلکرنه دکرنه آرده گلکرنه آگرسیو و حسنی خانه کار کنترل بکنه خود اشتن خود جلت دکن خود دستی خود دیوارات خن جن گلکرنه دکرنه آرده قیرین دکن جبر که او مجوان و لاشوان ند وکه او دنگه ونده و او دنگه کابه حتی ونده کرن تدرسیوی برویجی گلک سامده جبرویجی هر کس تراما نابه لگاوا کو بیجه پست تروماتیک استرس او ده هنگی او نقشه که تپیا درونیه او دل راستی جب آل پیسپوران وره درمان کرن جارا ایدی مرو بخواه نکاره بخواه درمان بکش بلک او در باس به ایدی جبرویجی هنه تراما هنه به مرو زانی به شواهد ناب کرن لی والدنجی ببینن یعنی تجربه ما گلک نخوش تجربه هنه گلک جاران فرصات کن چما هاته سری من نه هاته سری کسی دیدن مشکل داری حق کردیا یعنی حق امتنبو او تشوره سری یعنی مرد دخوازه او بویر چه نبونا گلک نخوشین تراپی ده یعنی سایکو تراپی ده هر دم دیجا خوازی از نچوما خوازی از نلورما خوازی شکلی نبوما یعنی بخوازیش خود چه نابد که در باس بود بخوازی نخوازی هاته سری ده لی چه ها کردیم لیز ویجی داویه ببیجیم داویه هنگه از آمارده مجبور پرسیاره و آن شروبه و هم حوجه حسکرنو اوین انرژی اوجی درمانه که حسکرنو اوین دلی مدوان دانه و هم کارن چطور خوب بپارزم و هم کارن چطور وانشد کن سوچدار هنه یعنی سوچدار چیز بود دیروگا کردستان جی پیوسته سوچدار نه تنه هر دم لشکرن ترکانه عربن پارزم نه داعش آن سر گروپ انترلیست انترنیزم جانجی جاله دنیجی در باز به نخوشین کرده و پرسکریت کن نخویجی مجانا ترامات کن لیز باورم آرمان جانجی و او بو هم دیروگا کرده و تراما و جنوسی پتی بگریجن همینه تیجی بگریجن چما ام به حور جینا آرامن یعنی اساس کلک نورماله یعنی نتشتکی عجیبه یعنی بقى عشيرة شرعي هف ذكر هم قلت يا كرد نابنا يك بكتا كردات شنابه
یا یکی که کده چاوت چه بکو هاو 1000 سالان هیچ دروهاتی کشتن هم غلامتی لیکردن هم سربستی لیکردن هم ظلمتی لیکردن کتنه اون تئوریا داروین اون بنا برچاوی خواهد هم دویجن هری قوت جان دمینه یعنی گاوا هری جان ایرو لشکره که دستلاته دیل یکی کرد بخواه اوه کرد نکانه خب پارتش بلکه امکانه تاویتنه قوت تاویتنه او کتیوه که اشترسه که وسا شرم دکه میرد خواه برخواه بده نخواه وی دستلاتیاوی قبول که لی امکانه تاویتنه به اشکنجت که لی دفعه شرمی ده هیله ده گنده ده اون تعلیب دکن او اگرسیون او هرس دوی بشکل که کانالیزه ببه یعنی هر که داره او هرساوی قد هیچ امکانت نمتنه به از وار مال از زارو بخواه یعنی جور تخوار قوت المخ من قوتر من ضعیفتر از لی بخواه حتی جیر کال چالکی ده درکن یعنی سیستم که وسایه آله دنجی بلکه درس داویه ده باقن ناسنامه که قربانی هیه ناسنامه که گازنداری هیه راستی بلکه از کردم ضرورت کارم بلکه یک اجنبی بیجم بخیدم من و نخیدم من تجار حقا کرد ندید نکو حقا گازنات یعنی توازی یعنی $1 میلیارد نابده اولا به باشه لی افجی هبو نباشتر بود تندرستی ویچه اولا باش بود لی افجی هبو نباش بود یعنی ام در ترسن کن ببیجن تشتکی باشه لی هر دم دبی ام نرازی یعنی او نرازی بونش کدرده او گناهکاری ام با گناه خود اینش کدرده یعنی دیروکا مد به هنه که حالی پسیکولوژی جم ببینن کدشته جوستات دهیه انتوی باوریه دمه کام زانی بین سر آل سوچداریه سر آل جنسی سر آل حسکردنو اوینداریه سر آل ناسنامهیه کام بخوازن خواه ناس بکن دوی ام پیشی بیوگرافیا خواه یعنی ناسنامه خواه و یا کار و با پیری خواه هنه که بینن برچاله خواه اش کدره آتنه دایی که بابا من چاو من پرورده کرده چه شرط و عدد دانه من لاوت بانشتا نکه آن کچم تاج بانشتا هده آن دویر ناخته آن زمان کردی هر دلیل نبیجه بلا کس نتلاید پایبتش بطر کت بشن پرچن هرمین دنه جودانه بابو گالوانش کدره هاتنه چه جواره گوتنه یعنی ام دبینن ام به تایبتی حتی نهاجی اول 100 ساله ام کلتوره که دفکینه او کلتور دفکی هیچ نوامه ده گلک خواهده او کلتور دفکی چاند و ادبیت و پرورده کردن در باسی زارکه خود کردن او تاثیر وان چی شکل که تگیشتر تاثیر خوش دانست زارکه خود حتی ایرو کام بیلن زارکه مکو ایرو پایز بینن گره دوان بلگی ده کرد و کردستان جتنه یک نوچه که داره که مثلا کرده ببینن راد مصر نه کردستان بره هیا نتشته کلی چشته گرتنه یعنی که هم بخوازنش بایوگرافی از ناسنامه خود فهم بکن دوی هم تاریخ دایکو باقین خوش باش فهم بکن وان چاوا پرورده که یه چه تاثیر سرمه کرنه به طالبتی هم کار سر تراما یا ایدنتیتی تراما و ناسنامه گلک سبب هنکو چاوا هم تخوازن هم هبن هم جبو هبونه خواه شخصی نتنه نتوی هم موتن سر جنسیتی خواه جن میر گلک جانا پرسکلیک بد کبن هم کارن دا تکلیه خواه دای کواهی خواه را باش بکن درستی همه جیانی چگونه دای کونه حتی رو چاویده از بخواد که داری بتخوازم چاوا بکن تکلیه من به بدن من به شخصی رو چوانه یعنی که هم بخوازن سر جیان بمینن تنه دویم خواه ناس بکن و دویم ایدنی ناس بکن و وان هب قبول بکن او قبول کرنجی جانا هنکی زامته و دایکو باوه ما بخواد تراماتیزه بین چوایه یعنی دایکو باوه ما کشار دیت بین لیدان دیت بین گرفتن دیت بین تالان کرن دیت بین کوچبری دیت بین او چوا من پرورده بکن چی رو که جمعه بوده جا یعنی او تحصیلک باندورک سر پسیکولوژی هم زاروکیت نکه یعنی ابته بیرام افغان کردستانی مازن بونه چرخ لشکری ترک دهاتن بایکو بالن به وقتی وانشتا ببیجن خواه بشیرن وانشتا بکن ایرو هیجی اما به 40 سالی آلمانیا همه هیچ از گواه اسکر کم پولیس که بیدن
gelek dostun hevalin ciddi sadece az bir uniform edinip sarbunek kebed demiro. Yani çıl sal, 5 salı hinek informasyon dane, o informasyon hem bibinin hatını tomar kirin, do hinek demada disa payda bin. Xaun u khayal dayku babeme çağabun. Wan çı dixwest. Jmara gotine, dergi mecbir kedik le, jmara gotine. Wan çawa diko un vî tiştê bikin ji bo wan karibin jiyana xwe bin. Bişxulin, bixwînin, çi bikin? Yani tiştane me, tiş me re gotine. Xewnê wan çi bûn? Xewnê dayk û bavê me çi bûn? Ew xewn jî hat tesirê me dikin. Hinek gotinê wan em hêjî mejiyê me dine, çiqa xiyar bibin jî em dibînin em hêdî ew tiştê wan tune. Dayk û bavê me, bapîrê me çawa dikin. Ew travmayê xwe hebûn înkar dikirin, eşkere ser travmayê xwe diaxivînin. Ew tiştê hatî ser wan. Em gelek herêmê Kurdistanê dibînin, hinek cîhanek û bi taybetî ji bo zarokê xwe biparêzin, hemû Kurd bûna xwe înkar kirin. Zimanê xwe jî înkar kirin. Ne dijî Kurdatiya xwe bûn. Ew dayk û bav bûn. Dayk û bav berê her tiştî zarokê xwe difikire. Yani çiqa welat parêz bin, çiqa netewmend bin jî, ez difikirim zarokê xwe çawa karim biparêzim. Yek ez dibînim der û dorê min hemû dijminê Kurda ya dixwazin Kurda biqelînin, divê ez wî şeklekî wan zaroka karim biparêzim. Çi kirin? Yani 38 û bir de hatta gelek devletên herêmên Tirkiye zarokê xwe re gotin êdî û nekir. Qedexe kirin Tirkiye biaxivin. Dayk û bav jî beşartê dizî hevra Kurdî diaxivin. Yani ev çi tesîrek sedike? Ez dibînim dayk û bavê min zimanekî diaxivin. Zimanê wan e ji min re dêjim Tirkî biaxivin, zimanekî dinê biaxivin. Bandorek ser min dikan nake. Hêrs dibim an ez jî hêdî wê nasnama xwe winda dikim. Yani travmayê dayk û bavê me, êkal û bapîrê me jiyan e, ew bandorek hêjî ser me bi xwe an ser nivşandinê jî dike. Dayk û bavê me belkî hinek kerema ne qewet bûn. Herkes ne pişmeke û herkes ne gerilaye. Ew kesên ku zilmetî dîtine û hemberî leşkerên Tirka, Arab û Parîzan berxwe nekirin. Berxwe nedan. Heta dengê xwe jî nekin ku tiştine çi dikin ra dikin. Li ber çavê wî zarokî, ew dayk û bavekî ku ne biqewet çawa dibîne? Herkes me em dixwazin dayk û bavê me biqewet bin. Zîrek bin. Me biparêzin, şerek derkeve, nexweşiyek derkeve, nexwedî derkeve. Lê zaroketî ez dibînim dayk û bavê min hemberî vê zilme nikarin şevik. Carreca em dibînin di temenê 14-15 salî de ew zarok êdî dibine dayk û bavên xwe. Ew rol tê guhartin. Heqa gunê xwe ba dayk û bavê wan tê feqîrin, beleng dazin, travma dîtine, nexweşî dîtine, ji hemû zarokatiya xwe devjêber didin, zarokatiya xwe dest pê bikin, zarokatiya xwe najîn, tane bira dayk û bavê min xemgîn nebin, ez ê veke wan. Lê zarokek bi taybetiya psikolojî de wisa divê can em hine sinûra derbas bikin. Hine tiştê ednel goriya adeta wan adeta bişkênin. Ji ber ku ev dema 16-17 salî ku gelek hormon têne guhartin, ew jî ferbûneke. Ev zarok çi dikin hemû tiştê de dixurçînin, hundirê xwe de zarokatiya xwe de najîn ji ber ku ew jî êdî xwe qurban dikin. Ku ew xwe qurban dikin çaxê mezin bibin. Yani gava ku mezin bibin, ew di meciyê wan de ew xwestin û hêvî maye ji ber ku zarokatiya xwe çar nejiyan. Gelek ez dibînin me tica zarokatiya xwe nedîtin. Em di demeke piçûk de em qisa mezin bûn. Dibînin yani lê ew xwestin heye. Yani ji ber wê jî dayk û bavê me, pêşiyên me, tiştê ku ji me re gotî pir pêwîst e. Zarokatiya xwe de jî û meriv dewletên weke desthilatên Îranê be taybetî an jî dinê de meriv zarokên Îraniya û xwe de berhewidin. Zarokên Tirka û xwe de berhewidin. Yani çima ew azadin, ew serbestin, ew karî vî tiştê bikin, çima em nikarin. Yani ewin heqîtî ew jî de perçekî ku ciyana wan de bêguman dinîne. Alê travma cinsî ji xwe me hinek tişt were bas kirin, cenabê were bas kirin. Yani hemberî zarokan, alê cinsî, alên êşandin û terdeyî, alê girtin, dixwazin bêguman şexsiyetiya însan jî bişkêne. Yani tenê ne ku şexsiyetiya însan meriv gava şikand,
هنگی تکلیه مرو نوا جواکه دجی قلست بن آن تکلیه مرو قط نبینن خواهیبته مشخصة تراما بسکن او کسین سوچدار او کسین کوبان تشتان دکن لشکر تروریستن وند بینن دهنه گوینان ده عجب او چوان يعني سوچدار یوان هیا شرمک وان هیا او جویه که شرم دکن که تشتکی نغلطی ده هناك لكولينا ده ام دبيلين ما بخواجي تايبتي ب تحضر شازدار ده ببين قالك دا اشاره شكر او كسين كنت بيجن ما ابتشتي ما كري نراست بو ما گناه كريا عن مسوج داري كريا او كس جي نخوشت كربن تراما لي او كسين انكار دكن بيجن تشتي ما كري غوريا باوريا مبوه راسته درسته هم قط نخوش مانن ام دبینن او على تراما نفش نکن جبر که او ایدئولوژی کوجه باورن تزانن گاوا کو وين حقیقت خو قبول بکن دو بیشتر من راستی کردیم اوی نفش کن یعنی لشکر جی کار تراماتیزه ببینش برکه او تشتن که زوره دکن یا تلفت که او نفش کردن او جی تراماتیزه بکن لی کسی کو خودی ایدئولوژی بن او پرانی تایبتی اکناب ام دبینن او ایدئولوژی چه دبه انسانیت تگوهرتن یعنی یکی خودی باوریه به چه که دنه گر رحم دل مرده مرد انسانیت رئیس جه دگره مرد نخوازه کسی که بیشینه لداله لیکولینه دم دبین گاوا کسی که به خودی ایدئولوژیک رادیکال او کسی هم بریوی کشخوار دجمن اعلان کریه او امپاتی وداد به یعنی ایران ها یک جوه دستوی تنیت که خون بده از وی ایشه کارم حس بکن یعنی از وی نایشم بجبر که امپاتی هیه امپاتی ارگانیک بیولوژی ده هیه از زانن ایشت شگلا کن به ایشن او ایشه از کارم پار بکن لیو کسی خودی بیولوژی او ایشه نبینه جی کسی یا ای آلمانیا لشکرین آلمانیا ای ناتسی داشتیم چخه اون یهودیه و کشت جوه کشت بو کچھ وہ میں کہ ہمیشہ کہ آن وقت پیسه که ماره که آن مشکل که بکشه نه انسان میشو جه کردار جه زیانه جو سب بودن داعش ایمه باره پیوید یعنی که چاون کاروان انسان هم سری وان جهد کنون چتا و ساده کن وان کچھ بومه نه انسان که یکی نه انسان به کار هرشتی کن حتی راستی پرتو که 2016 وشاندیه سپیش کلیجا داعشه هنه که جوان که گوام مریش که شرجه دکن اینکه چه که دلمه دیشه بگوام یکی ازدی آن مسیحی هم دوشم شتکی نیست دلمه دکنش بکنه انسان او ایدئولوژی کار واسه بکه که همو امپاتیا بیولوژیک کد هندوره مدهی کار کنترل بکن بوی کنترل ایدی هم بر دجمن خواه تشتکی هیس نکن یعنی دلتش سنت بگمان یعنی برگی دمه که وقتی همه مویجی سر باخن یک دجمن هی که زرار دمه و دجمن هندوره ما یک زرار دمه کرد اوچه یعنی اگرسیونامه بریوان به تایبتی چاوه هنا تشتاقو باش کامپان بکن امتونده همه بیرسکنن یعنی از جهنک لیکولینن که بالا و بکشنن به انگلیسی نکارن نکسر بخورن هنک لیکولین آن لیتراتور که حاجه بین که ابراهیم رو ببیشن از کار میگه باید کار بده که نهاج با ای رو حق پاس که پرسیاری و چطور بین فرمان گلکس پاس گلکس پاس ما ساعتات خوش پر زلالی نشانده به چاو مرو بکاره بنوان شانده بحثا تراومایان بکه تراومایان که دو باوی مجیانی یا جمیشن بری مجیانی چاوایی رویا پروردهی رویا بگوتنی و دکاره درباسی مبین باوای ارینیجی و نینیجی از بخوازم حوالی مدکارین دستی خوراکش بو سابق از پرسایه کن بکم آوستش بو که بارمانجا که مناقشه بچکی ریل برده دستوراته بالتالي بشتي سرهلدانا مثلا يجي سرهلدان يجي قرقرني بديروكا كردان يعني زيك لما هاري باش ناك كريه از باسا حلبجو انفالي ناك يجي عفرين وداعش بسريز ديال ناك از بشي كرتب شبرك اموي دادورا حتى حشي ساله اموي باواك روجانات شي de despeka komara Türkiye'de serdani Kurdaniye peşinde ye seriset Arabistan'da kırkınek pra acibat o agahi belakırna agahi ne vakit iro kurtu yani
tiştek ne bu Kemali mesela İro gava faili meçhul ya jî Daesh digre ser şengalê ya jî Türk dikevin Efrînê em zanin ku çapemenî jî pê de hese dunya jî pê de hese pirçekî dilê me pê aşt be. Li hin tiştên kevne wek mesela de qirkirina Kurdên dewra serhildana Dêrsimê de em dizanin gelek ji wan ji ber penaberî, koçberî û kuştin û tunekirinê de ew nifşên ku sax mabûn îro jî ji zarokê xwe re mesela naxwazin behsa wan bûyeran bikin. Ew hesta ku te pir xweş bi zerarê ravekir ku dixwazin zarokê xwe biparêzin. Digo aman behsa van tişta nekin. Nebêjin em Elewî ne, nebêjin em Kurdin. Hayve bila ji van tişta tune nebin. Yani em İstanbulê, İzmirê, li Ankara pir bi hetî dijîn serê xwe neyêşînin te li van tişta nebin. îro ji gelo mirov dikare bibêje ku ew travma û tirs û xem û kêfên ku nifşê berê jiyane bi xwînê re derbasî me jî dibe. Yani travma gelo tiştekî jenetîk e an tenê bi riya perwerdehiyê bi awayekî fîzîkî derbas dibe. بله زیر درس سیامیش خود سر علی نکلی کلین هنه کو مدل یک مچکریه و مدل علی تراما همزین ترانس جنریشن یعنی نفشه چه در باسی نفشه کدین دبه او تنه گوادم مینک مدا بویرک دبه بدی 105 سالی 200 سال او بویر وسط قومه جواک ته گوهارتن جواک شکستنی وگم بهش درسمه civak teşkestin. Civak bela dibe. Civak heviye ve naminen. Civak hediyet tırsı u taru mar bu. Yani nizane pandaki çarşı seri. Na en buha bir fikrim. Çahe ko ez duve dem ederim. Yani dersim ederim. O tişhat beselemin u zaruke min hene. U ez diradın çme İzmir'i an İstanbul'i. Ez evet travma çava der baskim. Yek şva o tırsı bile mi de. Ya ez gelek hene berçave min hatne kuştin. زاروکن مال باتن گلک هات نکسنش خو هر روز ادوی ایشه دم ادوی خونه دم ولی دنجی خودی زاروک دانم دیجا بان زاروک بشکلی خودی بکن خودی چه خودی بکن پرورده کنه که وسام مازنجیل گل ملت متونه بود یعنی پرورده کنه جواکی بو یا گندی بو یا خوزایی بو هین بو بون چه زاروک فهنه که خودی بکن بوجیان ببینن بزوجین او جی زاروک وان چه ببین ارده وان ملکی وان شکل که خودی بکن yani tabiati perverde kırna, onu usarun ali pedagojik, an çavagun perverde bebin, o sucevan tine ba, o zana bunca tine ba. Yani çetkinin sırası bir hataya var, basat travmatik kırın zaraka var hedeka. Yani yek kesekin hal gelmen heye, el nahoşhane, bu kadar 1938'da, inge 10 sali bu takriben 8 sali bu. Tane ev maya hamun malbatevin xizneven همون وان حد نکشتن. کنی بابی سخمه و بابی جی بوره بابی هنگی 10 سالی بود او پشت شد. بابی 9 سالی بود. بابی پشت رو بیا. هنگ معلوماتی خواهر چو ازمیره. لوی داره زوجی کردن علوی را زوجی. اف نخوشا من هات دنیای. او باب چاقه کن نازم و با 18-20 سالی سر ایوال چقدر زاروک دبرن رازان دبرن بنده بخو بکن. چیروکا درس مجموعات کن. چاوا گلی او منظور زاد چامه و سور بوه چاوا سریوانجه کرنه چاوا بالیو سر زکی جناخ نزاروب که من درخته یک بیک هر تشوانه دکو اف نخوشه من ایرو او بخواه ندیتیه یولی جی نجیایه لی همو پیداین ای تراما نشانده ده خونا اویت او تشتینه برچاوه یعنی دایکو باوه هم خوشیارک کرنه نجیوه ده بوه پرچکی بویه رویجو یعنی او دوی باوریه ده بخودیتیه بخود جایه یعنی به kültür به چاند به گوتت یک در باسته به آله ژنتیک ام نها تنه دیکولینن ام دزانن آله بیولوژی ایمون سیستم وان یبتره yani نقاشی وان گوریه ملات دنه نقاشی وان ددبتره آله DNA sadise tam ispatının lehene türsene kod mevcuda alıştırasene miyolunun netişten mevcuda hene evandaki kemterin kalstirmiş edine bu eştres nejane ser kurdan ha ser DNA u travma yani epigenetik u travma nahayele kolitinin naham hol da jaradın cime koyaj belki mesela pandemin ha emsakinine hem tazın takriben 4 hatta 6000 kesin en kurd gelek koman خونوان بکتن این اختیار جوان اینها کارست دیتنه و اینه دیتنه
ببینن کاسر آله DNA به کروموزوم ده یعنی 46 کروموزوم ده او همو آگاهیم تمار دکه و ده نشان دنه یعنی او وندا نابه او هر دم هیه جان هنتش پیدا در کردن هنتش در نکردن او تمار بانی همو آگاهیم جانمایه ارگانیک و بگمانجی ام باور نه پسیکولوژی جد ولده هاتن تمار کردن ام هیوید کنم هنتش صد ولده ببینم یعنی وصل یاره به تایبتی جی کو نه تنه نفشه کو بجم 400-500 سالی ام کاربن اثبات بکن اجبو من لو ماجی تن اجبو لیکولی ناجی لو ماجی به تایبتی ایکاکایی ازدی و علوی پیوستن اجبر کو آله زوجاندنی و هموژین مانه یعنی ام کاربن بجم 400-500 سال چقه هندک اب آله بیولوژیک آله خونه نهات نگوارتن ایدن مرا باقی یکی ترک یکی کورترا زوجی به یکی پارز یکی کورترا زوجی به جبروی هنگه او خود او کروموزوم ان دی ان ا دگوارتن لی اب کسی اب گروپی هم باست که نکل او که جهنه امریکای باشوره نه او جنه 5-6 سالی وک خمانه یعنی که ام دوان کروموزوم ده ام هنه کشتا ببینن گلک فایده چه ببین که کم کاربن علاجت درمان کنه پسیکولوژیش ببینن هم سه کار دکن یعنی تخمینم که پاندمی رابه حتی ساله که وره همه هنه تشتار ببین آن انجام در که به حیات گرک سپاس ما مستساعد خوش نوازی از دوره بدیم بشتارم روشن روجستانی تو کاری میکروفون خواه که کرم بگه روشن فرمو محستازة بس أكمل ما مستجان هي ما مستجان بتكون يعني تراب مايما درباسي يعني تراب مايما درباسي نفشي بيدبن والسمنة كديش من بيتش تبغنا بدار كده بقول كوتن بديني درباس تبي تراب مايما ده أم تراب ماي دو بعده خوا بخورا بديني وقت ميراث تقدر مش هقول تبون ام چوان بر ترانسفر کرنا و تراما تکارن بسکنن و ام چوان تکارن و بیرکو سرکل چوان تکارن بشکنن یعنی با ترامای کوک میراث دنما ام تکارن چوان با تراما در باس کن یعنی ترامای نگلک زیدنا تاریخی امالباتی یعنی با میراث گودانا ام چوان تکارن و کتک بیجن کسر دنگم بشکنن یا تداوی که ممکنه تداوی که یا امرو خود کاری ببینه گلو ممکنه. بله پرسه که گلک زور پیوسته سپاس امن انسان نق قربان قدر دینا خونه. یعنی برکو دایی که بابه ما درواز کنه در فت امکاناتی وانت نبون کو کاربن به تراما تیب گیج پیشی بیم زنیم تراما چه تراما چا کارن چاره سر بک. کو ام کاربن جانا خب بگهرینن یکی که تراما بجی دیساجی کارش جانه که گلک باش بیک بینه پیشی امتیب گیشن تراما چیه؟ تراماش کدرته و چوا ام کارن جانه خوبی شکل که بگهرن که ام به ترامای بجی یک یعنی ایکو من تراما دیدی از گلک افر ببین راسته تراما هیه لی تراما نه جانه من هموه بویرک پرچه که جانه منه که از ویته بگیشم و جانه خال گوریاوی بگهرنم هنگی او به پرورده که درست و نرمال زاروگه خرابا وارد پرورده بکم و جیانه که وانجی نگلک آلوزی و پروبلم به او زاروگه منه اجمین باشتر بجین تراما وان هبجی کمتر به یعنی ام دبینن که نوا 3-4 نفشاده او تراما خو ازرباز بکم کاربن کنترل بکم زاروکه خب باش پرورده بکن زاروکه میگی زاروکه خب باش پرورده بکن که به کنترله یعنی دو نفش حتی 3 نفش شده یعنی نایوی واتای جبر که همون دایی که بابه ما تروماتیزه بونه کارو با پیر ما تروماتیزه بونه حتی زاروکه میگی تروماتیزه بونه دی ان ا تی گوهرتن دی ان ا کاره وره گوهرتن لی دی ان ا به اکتیو وره گوهرتن به جیانه که گوهرتن دواره گوهرتن یعنی دبیت یعنی او در فتک هیه لی به زانستی وره چکلن اجبو ویجی یک شخصی هم کارم بکن اجبو هم کارم جواکی جوی تروماتیزه بلکه او پروبلمه که هری مزنه جواکی هم کارم جوی تروماتیزه چکاوا آزاد بکن او زامته یعنی اجبر کن حال کلیسانجی شره تشتن قومی نه بخوازی نخوازی او تیم بیرون لی
من تکنیکن مدرن به خواندوان جناب وکه و پیسپورن و نوا جواکه ده هجمار چه بدن ام کارن وک میناکیا اسرائیل و ترامای وانجی هنه این 10,000 سال هنه لی بشکل که اینها کارن باش به کاربین بر بوده گیشتنه جبو ویجی اکتیویته لازمه کنترل لازمه پولیتیکا که باوریه که جبو جواکه که به هر کار بکنن ام دبینن لقمپین لکردستانی که گلک پنابر و کوچ بریمت وردنه که دکتر تنن سایکولوژیست تن تراپیست سنن ام تنه ویژن تنه کسک هر الگلوان رونه سلاوه کلوان بکه به هر باخن او جانش همو درمانی چطوره یعنی ام گوریه در فتو امکانه خواهم کار بکن هر توش جانا چه نابد لی وک که ابراهیم جی گوت نام دمه که گلوبالیزم دنه ایران آنلاین و گله کن همو پرچه دنیا نه کردستان نه ام هر دا آخر یعنی ام باورن بیواری دم کارن آله در باسکرنا کریز و آلوزیان ده جبر کو آنه دولت یو ان و او کنه کنسپتی باش هده و گله شرط آفریقا و دردن قومی نه که موان هنه که ادابسیون بکن چه بکن او گله کارن سود چه بکن که به آریکاریا کرداجی مبکه یک شخصی هم کارم در باز کن نایوه و واتای که نفشن دنجی در باز کن که ام بیزو خودی در کردن نه در میراث یا در دواجی پروبلم هری مزنه هنه کانسپت این جواکی تایبتی هنه که ام جواک شوی تراماتیزه آزاد بده الکس پاس ناموسته نواجی حسن ارتاچ حسن کرم که تو کاری میکروفون خو بکی سلام باش مامۆستا جان gelekî spas ji bo vê pêşkêşiya we ez vêya me re dikim bêtir gelo di hunerê de travmayên Kurdan çawa xuya dikin yanî heta em bêjin huner çi qas kare vêya nîşan bide em bêjin hem hunera nivîskî be hunera dîmenî be em bêjin ji navêya sînemaya belge film hinekî de jî em bêjin tam di wextê travmayê de belkî kare bibe şahed wekî din jî em bêjin sînema çi qas kare vêya hem bi awayekî dîtbar nîşan bide û hem jî piştî vê nîşandayînê çi qas ji wê travmayê bila nîşan bide ji bo em bêjin ew travma hem ew ê bive îbretek ya jî hem ew ê bive dîsa bîra kolektif ya gel ya Kurdan û bi rastî di vê meselê de hinkî yêşem jî tevlîhe ve yanî meriv kîjan tiştî dibîne derbarê Kurd û Kurdî de meriv bala xwe de çi pire caran êş û elem û azarek tê de hêja ev ya heta çi asê normal e heta çi asê em bêjin wê tişta travmatîk careke din bi me dide hîskirin vê pirsê me re dikim spasiya we dikim زور سپاس که کسان راستی که به دمین داویه ده مگلک میدین کرده چی ما هنه که وقت نکرد که بو وقت شپکولاسیون و شو یکی خاکشتی 12 کسل بری خاکشتیه ده چون مالباته وان را ده آخرین هیچ نه رسمی وان دیار ده کرد ناوی وان اشکره ده کتن یعنی هنه تشتن میدیای اتیک هنه دنجی برپسیاره مسئولیتی هم هیه و ما کسانه نخشنت برنکن tabii cenab-ı Vajı got yani Kurd de travma xwe gelek xasas ew travma gelek derbas nekin ku sinemaya çê bikim dibêm nekevne pêşberkekê ka kî çawa kare kî bigirîne yani çiqa hestir ez bibarim heqa filmê min baş e ez çiqa dilê xelkê bêşirim heqa ew baş e yani ew mesuliyeteke me mezin heye di nivîsên romanên nivîs û dengbêjî û muzîka Kurdan ya kevin de dîtina min gelek baş bikaranîne yani هنک نویسین انسورانی وان ما گلک شروع کرد یعنی ترومات دهیه چوایه چوات نکرنه لتشتی از دبینم باسا تروما دکن باسا ایشو کلو کدرا دکن لدایی بشکل کی دجی دیسا خوازم بشکل کی پوزیتیو بله امی بحث در باس دکن او پیوسته آلتن اکو ام خودیه و مسئولیت نبن ام زده کبن نوا تروما هندم شخصا کارن ری تروماتیزه یعنی دوباره تروماتیزه بکن و ام کارن کسان دیسا تروماتیزه بکن او حقیقتونه یعنی ام نخواشه من چاقه هم بری مرودنه ام دبیجنم سن تروما و باقن یا پیسی پیوست اوه یک دره بزور کسا کسا تشتکی ناخته و نخوازه ناخته یاد دوا
beriye ku su travma xwe baxwe divê em wî wisa amade bikin ku qawet be çaxê ku wê travmayê baxwe dîsa gerek ser piyê xwe bibîn. Yani vê ji wê travmayê ku xebe ser baxwe hani confrontation em çê dikin li beriya ku em wene wê derecê divê em hewqa qewet bine ku gava ku em ser baxwe derbas bike dîsa ser piyê xwe be. Yani ev mesuliyetiyeke huner bêguman heye. Ez şahsî gelek carciye dibêjim باور کم پیدا هیه که همو هنرمندین me ku gelek wan rêz digirim hinekî ser travma û travmaya kolektiv û dimejiyê wanî kolektiv de tê tomarkirin hinek perwerdeyên piçûk bibînin yani ev film çi tesîrê ser welatê bike an ev tesîr ser hinek kesan ên çi bike gelek televizyonên ên ecnebî BBC û CNN wan ez kar dikim çaxem diçine Kurdistanê ew terapîstekî bixwaretînin Gavam hevpevîn wara çetkin em emzetkin piştî ku hevpevîn wara çekir wan nexweşîn ku travmatîze bûne piştî heta hefteke divê yekî doktorek an psikoterapîstek li gel wan be ji ber ku piştî ku hûn çûn ji post jî wisa post yanî pêş re dom dike hingê dîsa ser bifikire heta tehlike heye ku hinek kes xwe bikuşin jî ji ber ku ew interview ew reportaj hevpevîn hew xwe zehmetî tê de kişandiye و او روزنامه‌گر چونه خب اون فیلم خو کشتن چونه خلاص جبرویجی کو علی اتیک اوه گرکه پشتی هفته که حتی 10 روزاجی کسا که کوی کسی که پروین چت به وانه با جبو فیلم و سینما جی مسئولیت تو سایه لی علی دنجی از باور مال جواکه جی که وست ام زیاتر سر تراما باختن travma bine naskirin, filma ser çetkin, romana ser benefsinin, li aletinici reyeki nişan bidin çava karbinci derken. Yani tane her çeşit xarab negatif, reyeki pozitif merir nişan ede, o mesuliyete gerek xarab. Gelek spas namaste. Nuhaji Ahmet Alan Ahmedi kerem biketü karim mikrofona xudaki. Fermo. میکروفون ببو بله کرم کرد مرحبا جناب یک سه دو سپاس اوی کدا تا ایجاجی راستی که جان ام مصابر دیرو که کور جیارا مدوی داره دا درباس و ام نفشی هشتین باکوری کردستانی یعنی میخوام من از سر دو بشا فکری خود بیجم یک خطاندناش آخر yani mesela devlet da Türk abzanın ki yani usa lüser binge kafabiye bu insanek tuvi bahalini gerek beri tij akhawi u istaybatmendi ve netawi btawi o evyaji je surbune desket yani je kharabuna am bejin gunda bajara u keden rast yani vakti insanek am bejin civakek serwari xo koçber bu her tişte xondat yani şu niyet şi eve yani hişmendiya dirokib axive o mesela qasti te hesap kırın mıxabın yani akademisyen meneji em bejin zide civakna sevme yani ser ve karesata ka tani bakures bejim desmeda zide donetinen yani em bejin çıqas insan koçber bu ne bu sad hazara zaru keme ev kawan çava deşarol paşarol kawan çava biye dışarı o şeyler dişin psikoloji kawan çava ya hayamej ettiğine yani donez ettiğine le muhabın em kurdelver em bejin Avrupa ev imkanı mehane yani em lever az karmot numune bejim az da dreşnekim psikolog hevalık mehlever Hollanda hep kesek Kurdistan'ı hatiye gelek karşısa serivide derbas bune bir psikoloji mexrabiye az dixwazim az xwe nîşan bidim heyet rûdine Hollanda heyetê da Kurdek me jî psikolog heye ji ew Hollandî dibêjin tercüman heye bi çi serê da hatiye bêje law jî serê xwe da dibêje ew avêtin ser mala min nav ber zarokê min ev ya hanîn serê min ez ketim girtîgehê paşê bi kîja rêya min xwe avê li vir bana inan nakin yani bir insanek ev tiştwere serî wî çawa awa kare ser nikab sekne eri جاوی می کدرت بین ویا راسته یعنی باوری تشک آوه به ویا دبی والا هند گوتیه
yani evi kuvvet gotiye mişi derbas kiriye edbi ve çare ne piyeviste em rapor ev şahsi bide jxu winter nexweş yani winter nexweş gorani pivane me civaknasi û psikolojiya em bêjin perwerdeya Avrupî jezberu hava go yani li ver em bêjin psikologê me yan jî civaknasî me Avrupa di vî warê da di çewkê de keçikek İbrahim Viago ew genetik da dewa civakî yani Avrupa'da tişeka heye ya jî mümkün şeve spas mafê hevala negrin زۆر سپاس کاک ئەحمەد بێژم پێشی هەموو کورد نە تراوماتیزانە هەموو کورد نە نەخۆشن پێشی وێ بەوێژم ji ber wê ji ber ku heva hefte salî li Ewropa li Hollanda jî şer tune û azadî tune ev nifşê de azadî û aramiyê de mezin bûne ji ber ku tê nagihêjin travma çi ye ji ber wan ku yekî teşqileke be bisikletekî li Amsterdam ketibe ew travmatîze bûye an psîkekewî an kûçikekî heşegez kiribe ew travmatîze bûye lê ew ne travmaya em basa travmaya şer dikin travmaya transenerjî ya nifşan dikin lê dîsa jî ew travma dîsa ku em jiyane jî dîsa jî hemû pê nexweş nakevin yani ew pêwîst e ji ber wê jî lêkolîn ser vê mijarê em niha serkar dikin sê tîpên travma hene niha li Ewropa û dewletên wek Amerîka û Ewropa ew ser travmaya şexsî dirawestin kesek tiştek hatiye serê wî ji ber wê jî travma bûye û dixwazin jara derman û teknîk û terapiyê jara amade kirine hemû teknîkê ku niha çêkirine jî ser esasiya derbaskirina travmaya şexsî ya yek kesekî ye em dibêjin ê Kurdan û hinek miletên din jî bêguman sê travma hene yek ya me got ku travma derbasî travma nifşên dinê dibe sed sala ku heye ya dincî travmaya kolektiv e yani îro li Afrînê an li Amedê an li Dêrsimê an li Anfal an jî li Mehabat ku derê be çaxê ku dijmin nabêje ava ev İbrahîm ev Ahmed ev Zamkî ez ê wan bigirim ez ê wan ceza bikim an şey bikim Anfalê çi bû Anfal ez ê qewmê Kurdan rakim ji holê Afrînê niha bêje me hemû Kurdan tune bikin Daişê got em yek êzî yekî nahêlin gelek hemû wan kuştin ji ber ku hemû kolektiv hedef ji xwe re girtin kirina armanîstine bikin ew travma kolektiv zêde li Ewropa nebtune yani ev her du travma transgenerasyoneal ya nifşê û ya kolektiv ya travma zanistîna wan jî gelek zêde tune û heta niha jî terapiyên taybetî ji bo wê jî tune yani ji bo ku em wan hemû her sê travma baş tê bigîjin ya individual yani ya şahsî ya kolektiv ya transgenerational dibe hinekî modelê nû em derxin tenê ban modela jî em karin terapiyeke durist û rêk û pêk bînin ji bo vê jî genetik jî pêwîst e ku genetik hingê îspat dike ev tişt hene tiştê ku em niha serê bas dikin alê çandî em karin îspat dikin alê ziman em karin îspat dikin ku hinek gotin û vêje hene ji sed salan îro heta îro derbas bûne ku nîşana travma ne di muzîkê de ku biraderê me niha bas kir muzîkê de gelek stranê me hene stran em dibînin ê gobendê ê reqsê ne bin de jî muzîkeke şînê heye muzîkeke xemgînî tê de ye çima di dawet ki di reqs ki geleke şa bibî bin de dîsa xemgînî heye yani em karin gelek di wan tişta de bibînin alê civakî alê aborî alê çandî kültûrî û heta alê dînî de jî yani alê İslamiyê de jî ya İslamiya Kurda hinekî şorebe bikin melemeyên berê û niha jî meleme bi şeklekî dinê Qur'anê şorebe dikin İslamiyê şorebe dikin goriya neta û çanda Kurdî dûr de jî hinek tespîtên travma em dibînin ê Alewiye û Êzîdiya û Elheq yani yarasanan Kakaya jî aynî wisa heye yani ev çar kategorî hatine îspat kirin ew ser tune mîqas ser tune tenê ême hêjin maye DNAye ew jî înşallah demekê nêz de em an biraderê me dinê tespît bikin gelek spas mamoste tenê ji bo agahiyê ji bo keke Ahmed Alan ez bêjim li Ewropayê tabii li Türkiye û Bakur çawa têkirine nizanim lê li Ewropayê gelek lêkolînên duwarê civaknasiyê de li ser rewşa penaberan û nifşên ku hatine çi rewşê de ne çawa adapte dibin ê vedigerin çawa vedigerin gelo gava vedigerin çi pirsgirêke wan hene li ser lîteratûrek pir berfireh heye
yani tene dizanım mesela le Suède û le Fransayê ê Almanya ji xwe 10 qata ji vana zêdetir ve le Suède û Fransayê bi dehan xebatên duwarê sosyolojiyê duwarê de hatine kirin. Yani lebelê qada belavbûna lêkolînên akademîk û lêkolînên popüler tiştên cuda ne. Lê di bibliotekên zanistî de pirtûkxaneyên zanistî em gelek xebatîn wiha dibînin li ser nifşên ku di beraberiyê derbas bûne, nifşên duyem, nifşên sêyem, mesela Almanya û Fransayê di behsa nifşê duyem û sêyem tê kirin, ew li ser wan gelek lêkolînên cuda cuda duwarê sosyolojiyê de hene. Mamoste Beşîr Melle ji Rojava, mamoste Keremke tu karî mikrofona xwe bikî. مامۆستا بەشیر مەلە وەندا بوو قوت بقەی مامۆستا دوکانی میکرۆفۆنا خۆ بەکی بەلە چی بوو نزانم وێ کامێراتە ببێ مامۆستا طبعا حوجي رش طريق تمام كلام بك بلكي انت نتاوج نبر باشر دور بالر ايوار باش سپاس ترجمه ام گرینگی پر هجا براستی جبو کسایت کردان و ناس نمایاوی هجا ile kolinen وها بو بردوام شخوا ام كنت بفيجانين جانا كو دكتور قالاوي دكي وبتايبت برين معنوي جيه بدني تطاقترن دیروکا جانو برینان شخوا پر فره و کیره پر سامه وک نمونه ازیبیشن جوان نتن کوبابلاتن اجدارین مزن خوارنن بلکه جی کردان بهتر جهونه جهویان چاوا پر سامیش دکتور جهویان چاوا کاری بون و بپاریزن و اوقاس تالانی و ایشن کو سرانسری دیروک خوارنن و گوهرینن هزو زانینه چما ام کرد بتایبت کسی تکلداری به پرسه آلیه سوسیولوژی و آلیه سایکولوژی ام ده ازمونا دوباره ناتون ام سوی جناده. بله زور سپاس بشیر یا مثلا جوه دیروکا وانو یا ما کرده بلکه هنه که نزیکه هبه لعاله بینش هنه که جهب جدایش بلکه نتوه که گلک رنگینن هم بوله هم جواب شب جدانه و دست بی که 10,000 سال حتی نها لحمو دنیای کو هبون نتورک کوان هبو يعني دچون دچی روسیای بخوازی تجوهی تخوازی جوها و بکی لوه داره کملگه کوانه جکی وان هیا لوه داره لحب خودی درتین او خواهد پاریزن يعني نتنج در کتنا فلسطین و جی اسرائیل او 10,000 سال کن دوم بکرن تجار تکلیه خوش هب قط نکرن زمانه وان هذا جودا کرن نک روسی داخل نک انگلیسی داخل نک آلمانی داخل لتنك وجهو بو جوار بس بكل هب خودي دركرن يعني او ريكو بيكن اورغانيزاسيون كوان 10,000 سال سركتيما يعني تشخا كارسات ديتن تشخا تشتن دين ديتن عندنا جهوا زو فهمكر كود دولتن كو او دجين وكل اوروبا لامريكا هجمارا وان كيمن لكو هجمارا كيمن چا كارم جيان بنينم وان تگهشت یک اش نکارم شر بکم لشکریم تر ناکم هجمارا من کیمه جبروی شرج بو من فایده تنه به تابعی تتش جوارا پیوست بود آن ستش یک تبیم بگیرن قومه متونه نده جبروی او نت بکو او کملگه و سازی و دزگه چکرن همو دنیای یاد دوا وان گد و آلی آبوری دا گلک ام قوات کو آلی آبوری دا قوات بن سوزمه ادوی دولت دا در باسته ده آن کسمه امکان خوب پارزم یا سیاسی علم بود زانستی بود يعني ام فرويد ببینن ام اينشتاين ببینن ام فهم کی ببینن کارن نه به هزاران لکولینه کو دنیا گوهان نه همو اساس وان چونه وان تگی هیچ کو وان هر سه اساسا تنه کارن جام ببینن اما ام کرد او دستگاه سازی ما امکاناتی که ما تنبون هنو ما دست بکریم تدگیهیم کم کاربن جیان بمینن تنه بشار نابت شار بلگی متوده که ازینه که آن آریکاریا آرمانجا که سیاسی بکه از امکان گلک سر باخن لدره ام کرد سر بفکرم چوا کارن جیان بمینن ملاته ما چوا کارن جیان بمینن چج مرا حوجه
ارت هي يعني البوريا جهويا اساس هناك avantajeme tişteme جوان çetirin. Heji 30 milyon kur ser arde xona belki ne destemede belki ser ser arde xona. Yani em çava karım bifekrin em kul karını janı biminin çam bir kültürü xwe biparêzin alê zanistî em xewatir bibin alê aborî xewatir bibin lê esasê wê jî kurdbûn e. Yani yekê gava ku gelek zanist dibe an aboriya kidem dibînin bêje ne kurd. Yani ew kurdbûna me alê dîrokî tam xeweta wê yek gerek sloganiyê derkeve. Yani kurdekî gava ji kurd e. Ez nabêjim netewmendî be an bibe kesekî radîkal. Tiştekî xwezayiyek wez nasnama xwe derkevin lê divê em hinek şaxê nû çê bikin çawa em karibin nesilên xwe ê dinê bi zanistî li nava Kurdistanê û dervayê Kurdistanê wisa perwerde bikin ku ew perwerdekirina wan li hemû dinyayê bibe asayekî herî bilind. Alê aborî em çawa karibin heqa aborî em çê bikin ku tesîreke me ser çi bibe. Ji xwe dewlet hêngê wisa çê dibe gava ku alê zanistî û aborî û rêk û pêkete hebe ew erdê ji xwe dikeve bin destê te. Ew ê der û dirê te wisa dide nikar hês bimînin. Ser alê travma Yahudiya bi taybetî ji di ola xwe de di rîtwal û seremoniyên xwe de ew bîranî çêkirin. Yani her sal rîtwalê wan hene dêje em gerek ji bîr nekin. Niha mesela ew filmê Los Angeles arşîveke ji aliyê çi rejîsorekî herî meşhûr e Amerîka xwe jî Yahudiye her sal 100 milyon euro dide wan tenê ji bo hemû dinyayê Yahudî li ku derê bin wan re hevpevîn çêbikin ew jiyana dîrokî ku hate serê wan were arşîvkirin ku ji bo dîrok nemire. Gava dîrok nemire dîrok dide perçekê jiyana îro ya sibê. Yani ew şowa arşivhene arkayvhene şowa arkayv li hemû dinyayê hemû welatî arşîvek çêkine li wê arkayvê hemû çan, ziman, kültür tomar dikin. Yek tiştekî nehêle. Niha dema teknîkî tije hesantir be. Belê bifikre beriya 100 salî yekî dişan sê hêve here Îranê li İsfahanê komeke biçûk ya Yahudiya li werê hebû her wan re hemû hevpevîn çê bike hemû tomar bike hemû tiştek hom bike. Diçûn dikirin. Niha rehattir e. Yani ji bo em tarîx û dîroka xwe ji bîr nekin ez bawerim ev kesên ê niha jiyanmayî ixtiyarê me bi taybetî li Kurdistanê û dervayê Kurdistanê em arşîveke kolektiv çêbikin ji bo ev mecûyên kolektiv winda nebe. Ku mecûyê kolektiv dîroka me winda nebe em karin çêtir van travmayê xwe jî baştir derbas bikin. Ê dinê jî tabî taybetiyên Cûbuwa û İsraîl jî hene û hinek tiştê me nêzik hebin lê her tiştê me jî neveke widin. Gerek spas mamoste. Niha jî Husên û deryaka em û şinasî xwe bi kîjan li me re derkeve. Husên kerem ke ya jî derya kerem bike. Mamoste Husên dora xwe daye dora min e. Tamam fermo. Gelek spas dikim mamoste hem ji bo te hem ji bo mamoste Jan. Xebateke gelek hêja rastî jî. Ez dixwazim aras hemû pirsê me belkî pirsekin. Hemû li ser çareseriyê vê pirsa bingehîne li ser başkirina derûniya Kurda û ya me kesan e. Yani ez bixwayekî şexs mesela yani miha ji xwe heye. Ez zanim dayika min bavê min çi rewşê de mezin bûne ya ji bapîrê min heya ez analiza wan dikim dibînim lê çareseriyê di xwe de nabînim. Yani ez ê çawa xwe baş bikim çawa ji travmayên wan rizgar bikim tiştekî nû daynim ku da ku ez vê dewrî zarokê xwe nekim. Yek vaye yek jî ji aliyê gelan de cî ve heman tişte ez bawerim. Yani gelek Kurd û Ermen mesela bêjin gelek jenosîd dîtin. Ji bo vê jî mesela çawa ew jî mamoste Jan tişka jî behs kir. Got mesela nexweşekî min hebûye ji Dêrsimê bûye ez bawerim çûye aliyê İzmirê û zarokê xwe re her şev vekî çîrokekê travmaya xwe yani ew tiştê ku dîzî digot. Yani ew ji zarok re bûye travma. Lê ji bo ew ji bo zarokê me re nebe travma û zarokê me hay dîroka xwe jî hebin. Yani ji bo ku xwe bîr nekin û em bêjin ji bo gelê xwe tiştekî baş danin holê mirov çi bike rêyeke çawa
yani mamoste ilhan kare pejner bike jibo gam ji khwati zarok kan anna gazm travma buwan razi chebe fastakim jibo har kazi gelek spas chep dambaş سپاس يعني كو اوش خب بيرو باوريا وهي يعني وانها تجيشتنا كود بمرو هنا كنا تشتا هايدار به هنا تش مدف زارو كارل بيجا گدا كارل گوديا 81 مر جوانا بيجا زارو كي 4-5 سال كو چيروكين ان گلك نخوش و خدار و كشتن او زارو كوانشتان تناگيشه ادس بيبكي مملو خمگين به جبروی هر دم مرد زنی به چه تمنه دم مرد چهار زارو که کار پرورده بکن ناوی واتایی که امقدر زارو که خارا باسا دیروپا کردن نکن نه مجبورن باسا دیروپا کردستان بکن ام مجبورن باسا تراماین که حتی سر کالو با پیرنه لیب شرک نکی درست که کاربن تبدیگی هیشن او حتیه کرن دیروشا منها باشه ام تجیف هم بکن ام ناسنامه ها خود لیدر کن و روزانه زارو که جگره که نورمال برد او زارو که بلیزه بکری بکن به و نشار بکن به هاورا دایی که زارو yani o jana ya adi ya normal gerek ne bu artık. İşte ez benim taybeti gerek ne ihtiyaran ku o travma derbas kene seres bir hata evare katına nava vi film ve filmek ye her de şey derna kebin. Can canate biramero can canamero kare hamgin dike de ale terapi de ale derunasi yani derman kerina ilaç kerina deruni de en bejin travma inkar nekin. اون تراما مجیوه ده حتی تومار کرن او جبوه پرچه کی ناسنامه من چواز ناسنامه خواه اینکار نکن از تراما خواه اینکار نکن لی به هنک تکنیکا به هنک زانبون و پرورده کنه از کارم تراما خواه کنترل بکن مثلا کنترل کرنه و از کنترل نکن او بخواه من کنترل دکن از بینم روژه که هیچ به سبب تشتکنه گلیده از خمگین دبن از ملول دبن از تلویزیون تماشا دکم او تشتی دایک بابیم مرا گوتی آن من خود دیتی دی بیرامنش برکو او کنترل من در باستن او زمتومن تراما جانا من و من بخوا کنترل دکم ام تراپی دا فردکن هیه لی کنترل دکاری بکی کنترل به دسته تره بس لی دیساجی اجبیر نکن و او از فرمو وی تشتی هنگی از کارم زاروکی خواره گوریت تمنه وان و دمی وان حتی جوانا باس بکن جوانا بنویسین ام بهبر رونن و باختن جبر کش خود بینن یعنی دارو گاوا که بوجم تمن 6-7 سالی اون نلوه داره بجنه به تلویزیون تماشا بکن آن زارو که جناره وی بوارا با آخر سر وانشتا جبر وی زارو که بین پرورده کنه کنترولا و یا پداگوژی بین سر تراما باختن لی جانه که اکتیو نورمال آزاد آرام او زارو که دیگه بجین حقیقان هی جانا هرس ببین حقیقان ها جانا بکن حقیقان ها جانا هنر سنره درباز کن که دایت با بینکه باش ببین که زارو کن لی میراسا میا کرده به زمان به چند کلتور و دیروکا نه که گردای ترامایجی ام کارم به زارو که خود او زارو که او تیگه هیچ باور بکن لاماجی میکرد او زارو که دنه هی قواتر کن ای هستر ببین جبر که او بین خودی میراسا که دایک و نه حوجی شر بکج بلکو دایک و باوی وان با پیره وان گله وان ملاته وان اول 4000 سال زیده سر پیامایه یک ملاته که جمره نشان بده که حق کار به سر پیامایه یعنی سر بلندیه که تنه ام تراما ده نمیده تشتین پوزیتیو چیه تشتین باش چیه نه دیوید یاد کردن که ام هنبری وان کارا سطح حق ام سر پیه خمانه نخواد به خوزایی قوته که وصد مده فرمه شکل دایه که هم کارین که لک پرسکری که دین جیده میچاره سر بکن جبو زارکه مکول اروپا و کردستانی بجین بیرو از باشور کردستانی برکور ما مستمد بینم جبو وان که لک کسانه یعنی او زانن انفال و چاتی سری وان لیم دبینن طلبه ما ایو داره گلکسی نکن چما زیره کن اجبر که دیرو که خوش بیر نکنه جبو که زانن سر چیا چواهاتی سر دایکو باویوان قدر زانبون قدر جیان قدر خوشحالی قدر که خوشی کارین چطور ببینیم یک کسی که دوجه و جهنم ده درباس بوده او زانه جیان چیه یعنی او پیوسته ام قدر جیان وان بینه تگشتن و ام دیروکاوان وان بینه ناس کرد از دبر پرسین کمونیسکی تنشی از وان بنارم جانا
جواز دبینیم که او پرسین نویسکی جالی هوانین دن هاتنه پرسین از حوجه ناکم واجنو بک پرسین بلکه دنواوی ده او پرس کم زیدن نزیکی بگون یه جرنهن تشتین وقت چاودرین عجیب است مثل حواله که نویس خندی گوییه بلا ما مستجان جمره بحث احمد خانی بکن یعنی احمد خانی اشخلوه اری او حفته دوری بولیزنبرگ بحثا کرد دبیجه یا ساعته که بحث هوموسکسوالیته کرد از عزم که هیجا اف درس ندرس احمد خانیه اف درس پسیکولوژی یا دویم بابتا لیزنبرگ لسر هوموسکسوالیته نبو لسر جنسیت تشتکه هوموسکسوالیته تشتکه تشتت لهف نکن و درسان لیزنبرگ دوی پرسن مالاوا و دیساج که روبات کلام بکن فرمو که روبات کاری مخلوفه نخواهی سلاف و رز و شباب بخیر باب دکتر دپرسا من هنا از بخواد نزیکی 5 سالات دور يعني مسألة تراوما ذكر كم سيندروم ده وبنابرة بس هي كم از مثالك از بيجم زاروك كي بتشوك يعني سترانك حلب شد بيست باشي سترانك وزينة بيست كيش كي مازن بو صال 1998 او صورتك دي رسمك التلفزيون دي بريز اوجلان چواتيا قرتنا پشتی وی باف دبیجه لازم بخونن ون قارون بخونن ون یاسا بخونن کسی متنه یا پرسی من لفره ماموز تا دکتر اوا تراومایا لخونه لوکی آلمان دبیجه وونشه ازی چاواز جفده درخم و اوا تراومایا با ویوی دایه زاری خواه و زاری خواه جنها عجیب زاروکی لای من 3 سالی اویرا دبیجم خانم آخر جدید لایمیجی حق حقوق بخونه اوا تراومایا لخونه که لوکی آلمان دبیجن وونشه ویش یعنی رغبته که ازی چاواز جفده درخم ازی چاواز زانبم ممکنه انگشتک دبیجن از خازم لای من تشتکی بخونه لی بنگه وینی ازی چاواز جفده درخم پرسی دویم ایدئولوژی و باوری ام بیجن انسانك 28 سالت زندانه دبه و نها يعني علاج دبه و اگر جنشكا باوريه وي كيم دبه او بتشتي بي باور دكري روجا كي باوريه وي سست دبه از دكارم بيجم جنشكا ممكنه بي دي بي اس فيرا تشيبه او تشتي تراوما يعني تشتي كنت بویاری کوتی سری جنشکا و پی تی وی اس چه با جبرکو باوری ویکیم بو بتشتی هاتی سری وی کتبو زندان 28 ساله جبو ملتکی جبو قال خا و جنشکا و بیجن باوری وی سست ببا یعنی تشت ورا سری باوری از کارم بیجن جنشکا و پی تی وی اس ورا سری وی سپاس افو پرسی من ماموسته عندك سپاس یاسر زاروک راستی مسئله حقوق و یاسا اوجی تایبتیه که کردای نها مثلا زنگه آلمانیا البوخمه آنچه لبیل فرده و مار بورکه تقریبا ها 300 حتی 400 کسی طلبه کرد حقوق تخونن به تایبتی نها زده کردن علوی و ازدی حقوق تخونن جمعه استاتستیک دو معرف خواب پرسه چه مال حقوق یعنی یاسا لحقی دیتنه چه مال خوازن تایبتی لحقیه دگرن با کوری کردستان جی تایبتی که وسا یعنی کام ببین هجماره که حقوق مثلا کردان در ترکیه گلک مزن بوه یک تا پشتی دمر تاشوان جی بو پوپولر نه ها گلک دیسا وان دست بکیه دخونن لی گوتنا و یک او راست بلکی ده اندور مده هر دم عمل حقوق گر راستیت گردن جبر کو ناقی هاتی سلامه متخاذ ناقی به شکل که یاسا ورجی کردن بلکه ارجی پیامه که میراثه که میکو اما دایا زاروک ویج بلکه عالی کوتن و تشتی هاتی سلامه هم هر دن باست کن او زاروک تخوازن شکل که حقوق بالانسه بکن زاروک تراما نه تراما جمع عالی تپی و پسیکولوژی گلک شرطوی حشک همه یعنی هر کس هم صراحت نبیشن تراما یک تایبتی پی دی پی اس آن پی دی اس دی
شرطی هنه اما به هفته ولی درصد تایبتی هم شرطی کریتریه وان دیار بکن که وان شرطا کریتریه نینه جی نینه هنگه ام پی دی اسی باسا پی دی اسی نکن لی ام کار بچن تراما هیه تراما چیه تشتا کاتی سری آن با پیری وی هیچی بواره دوی مجارده کشت بکی مشغول بکن اون کار چاره سر بکن لی نگ تشتا کاتگوریه که نخوشیه خونه ببینه ترس کتی دلیوی آله لاشوی نخوش کتی آله پسیکولوژی که تشتانه تشتاج بیرده که کنسنتراسیوناوی تنه یعنی که لک شرطی وسط تایبتیه نکو او تنه بین تنه تراما که هر که آله کلتوری آله چاندی در باسی ایدنه نفشندنه بدن سر پرساوی دومین گلک پیوسته من نکی باز کرد که ایدئولوژیا مرد هبه باوریا مکدلک قانون به قوت به حزب کار 100 سال زندان ده بمینه او کار وی ترامای کنترل بکن بلکه ناهل تراماتیزه بلکه او ایدئولوژی بی سر پیوی دیده تراما هیه لی تراما کنترل بکن و تراما ده آلیه که دستور ناده تراما کوشیار بده بلکه مجیوی به ایدئولوژی و تراما کار کنترل بکن روزا که او باوری شکست او تراما اشیار بده تازه برای 28 سال ده تازه برای 100 سال ده بلکه او تراما هیه هنه کسانه کاروی ترامای کنترل بکن و به بجین ایدئولوژی آریکاری ده که به ترامای کنترل بکن چاخه باوریا ویش کست ایدئولوژیا خود باور جنه کن او هنگی او جه تراماتیزه ده ام گل لشکر جد بین گل داعش جد بین گل این کسان رادیکال جد بینن yani Ali şurubet kendine çant, kültür, bu bavari, Ali yani az almi şurubet, şaşırdı ki ne kadar bavariye ve şpulha be gelek rezdar bje. Le Ali almi zanesti, ol u çant, hatiye dünya bu insan karbe ve dünyayı kam peke, bu avel Ali civaki hem karın be havra bejin. Rey nişani med perspektif jo paşaroji u bu iyo karın havra bejin. Negava ku kültür ve çan anji bavari ol bebe ideoloji her merhametiye ho insaniye ho vunda dike. Jber ku dbeje kesi ve kemin nefekle kesi ve kemin neji hakivi jiyanetine. Hangi kültüre ke bilind an insanı ke bilind o insanı ke nizim ve Naziya faşistin Almanya pekin aynı sakında. Ne kotay ser persera cenabı ve ideoloji kara miro bu pareze kumiro nefeş dike. و دما درکتنا پیدی است نگره در سالایه هم دبیرن کسی که این شرین جهان این دومین لآلمانیا و 30-40 سال زارک خواه مشکول بونه مالا خواه آبا کرنه همو تشتانه و تراما دانه آلیه که پشت زارک وان شمال درده کردن یک کسی که وان نمایب تنی سری خواه دمینه جیه که دیدی دست پید که دیست بیروی حتی هنگه زارک خواه مشغول شغل خواه مشغول تشکیل مشغول کارو بده آلیه که یعنی دما درکتن پیدی است چنه کاری هر دم درکت سپاس مامۆستا نوحاجی بەهاتین کەم کرد دوو پرسێ داوینێ ji ber ku paşê divê em şeva mamosteyê kişî terxan nekin ji xwe re kerem bike بەهاتین fermo tu karim mikrofona xwe vekî dengê tê mamoste belê dengê tê kerem دم باش مامۆستا خێرەتنەوە وایەتکەم یان هەموو ئەحواڵەژی پرسە من ئەوە مامۆستانی یا ڕاستی دە هەموو پرسێن هەواڵە دە بەلکو من کێمزدە تشت جێگرتن ێ زێت سێ بپەرستم تراڤمایین بەری شار ئەزی باسەوێ بکەم هەنی مەسا شار وسا وەکو مەراقێکی شار بۆ خۆشی وەکو قادێکی وەکو مەکانێکی تێ هەڵبژارتن ji bo travmayên berî şer ku جوانا بین رزگار کن آجی مرو جوان تراوماین بری شر بفل مرو دم کل دنیا را گله کس چه بداخوازا خوب آجی چیز بر هن صدمی دیتر به دم کتاول شر دبن پرسکری که این درونی دیجی آجی تراوماین وان هن او شر هل بجیرن دفرادا شر وکو مکانه که ته هل بجارتن کو بکار با جوان تراوماین خور رزگار به وکو ستارگه که اف شر جی دمك مروف بيناستات كنا خزم دو ام فيجن قاد ديسيبلين دن ان هي دجين لسر باشي مشروطيته geçmek
yani ji bo ku tu baş bir meşrutiyeteke didakine da dema ku mirov bi giştî lê dinêre jî vê tiştê dibîne nizanim belku min wê tiştê dît gelo mamoste ser vê tiştê çi difikire min xwast ez vê bipirsim spas mamoste. Spas. Persa peşim te geçti adını tam başta geçtim belki karım dubara ki ya peşim persepedim. Kumişaş falan ki yani şer ve kemekan yani hene kesin travmatize bu ne belki travmatize bu ne beştari şer de ben. Hangi bu sebep ve hamu leşkerin cihanı peşi travmatize bu beştari şer de ben. Hamu kesin en Daesh bu travmatize bu ne lama beştari Daesh bu ne. لکلینا مب داعش را چکر نخوشین درونی لگل داعش کمی یک صدیه که نخوشی وانی درونی تنه ایدئولوژی هیه باوری هیه آرمان جوانی گلک جدا هنه همو لشکرین پشمرگه اون گرلاین کرد کو بیشتری شرد بن آزاد سربست همونه تراماتیزنه بلکه هنه کبنه نابشیم هنه بگمان هر دم هجماره کرلی میکلم پریم نکارم ببیجن جبو کو تروماتیزن شر جبو وند به مکانک خراب کارتینم هنه کس هنه کو تروماتیزه بونه شخصیت جوان گلک آگرسیو هست سرتن هشکن تشتکی وصاد گرن که ابراهیم بلگیزان او لشکرین تایبتی این سهنه لگیونه هنه او هنک پاتولوژی وان هنه او چن تایبتی جبو پراد بدمه امش بو فرانسا هنا افريقيا هنا دلك الدنيا امش هربكم دوان ده هناك سوسيوباتي هي اللي نتراوما هي يعني تراوما دي ساتشتكي لنا هنا كان ام دبين افريقيا وان كيفي وزرقي دبين وكساب وكجل لتايبتك الشرجي هي تقاس نوا شارد بميني تقدمك دريج به بو زاروكين ان جريداي داعش دبين بو بشتاري داعش بون وزاروكن این شروانی کل آفریقای زاروکن 6 سالی 8 سالی نه پشتاری شرد به مجبوری و اندرابی ندبن پشتی ساله که 2 ساله پرد بر خلکی چاده کجن پشتش بو وند به گلک عادی گلک نورمال پشتی دمه که کل چقدر نواش شدت بن ایدی دست بکن کیف شد کسین کیف هوانته حزدکن وکه چوا بینه که گوا یکیت کجن قید به چخارکت کشینه الکولکت کشینه آن علاجکت سرخوشی دکشینه یعنی مرد چخار نوا شرط به مرد فری شرط به و مرد حلم این انسانی ونداده که بکن مرد هند به اوروپا سال 1618 حتی 48 سال بیقود کردن شرح بود بیقود کردن تایبتی اوروپا هبو الوی داره همو پنگاو این سیویلیزاسیون و مدنی وندا کرد او کسی نوا شرد مزم نف شرد و مزم بو 30 سالی شخین شرد تشتکی ناز ندکن چخی آزادی چه بو گلک شاش من شوک بون یعنی اف چیه لبرکوش بو وان کشتن و شر نورمال بو یعنی کلتای هر کسی که نوا شرد نجبو تراوماده چه شرکاره کسی تراوماتیزه بکه لید نوا شرد جی که هنک بیاره دینه سری مرد به تایبتیش خواه دیاگنوز و تشخیص PTSD سر اساس این شروان لشکر عملیه و کوچون ویتنام و بگریان و گلک هاتم هاست سر و بنگی هات درکتن حتی اینکه زده تراوما باش ندارد ناز کردن دی ساجی او همو کسی چون ویتنامه همو کسی وانج تراوماتیزه نبود یعنی نبرا وانج او همو لشکر بجن نواز 120-125 تراوماتیزه بونه دی 175 تراوماتیزه نبونه یعنی رقم سنت ساینتیفیک یعنی عالی کلینی وصایا بله از باورم باهاتین پرساته یا دویم تو خوازی دوباره بکی باهاتین کرم کن جو zaten mamoste berseva pırsat diyem de ya rasti jo mecbu hamiye ne gotu bu bes avni hen kesi ku sa travmatise buna beşteri şer buna u pişti berasti ji mesela şer rezgard buna ji qada şer dur de kevin ve travma xo hiç dine jan numero histik yani derdora xo evet dine destişan kır şu evji ve ku meşrutiyet ke edid lahsar hamu cva ke bana kabul kılma mamoste şu baskır وكوان رجال سپاس موندتسا درسته باور کرم که باور پرساداوین فرم کله اکتیف بگم میکروفون
مامۆستای ڤارباش ئەسلاف جواتێ هەموو شتێکم مامۆستا متسەرێوێ دە پرسەکە من هەبوو هەڤالە دەریا و پرسام کرد مامۆستا بەرسدا ڕزگەرێکی خۆش بوو سەری دەم دەستێ خوا هەزدا بوو مامۆستا وەڵێ جێمە تو ئێری داوی خویا بوو چێت بوو مامۆستا تشتێک دابێ مامۆستا ئەس دخوازم پرسەکە تەنێک مامۆستا ئەوژی پرسام من وەکێ هەڤالە دەریا بوو yani dema meriv nexwaze wa tramvayê xwe ji zarokê xwe re bêjê yanî ji ber got reşbînî nebin ya de jiyanê neyînî nemêzin tramvayê got Kurd derbas in rastî ji hineke giran in çawa ew zarokên me meriv nas kin dema meriv jî nas nekin mo behsa kerasetê serî Kurdan re derbas wî ji wan re nebêjî ew zaroyê dejenere bin asîmle bin ev jî mamoste çünkü em nava vê nakokê de rastî jî em çûtên mamoste got yani bi şêwekî welêm ho bêje bi jalî pedagojiyê ve dexna newê ji bîr kin rastî jî ev jî barekî giran e dema wa tramvan bi zaroyê xwe re nebêjin em çawa ev pirseke min e mamoste bersiv dabû zaten mamoste dibêjim mamoste însanekî got tramvayê mezin derbas kê piştre bi giştî kîjan nexweşî lê derkevin ez dixwazim vê pirsiyê bikim û tiştekê dijî mamoste ev salan e serê min de ye ez dixwazim em merak dikim mamoste serê wê de dema got wiha got ku miletê Kurd xurt e bi rastî jî qayîm e heta niha ev qatranva derbas kirine ama ser piya ye ji vêra tiştka te bîra mamoste bi rastî jî însanên Kurdê qayîm li ser piyayê got mayîn gelo yê got dilzîz hestiyar bin zû dimirin tovêya dewam nakê ev ne ji rastî ev sala ye serê min de yani însanî hestiyar bin zû xwe davêjine şoreşê wekî dî jî bi nexweşiya dikevin ama însanî ji aliyet çawa dibêjim derûnî ve bi qewet bin ser piya dimînin gelek spas dikim min ez xweşiyê de varbaş mamoste biçekî dirêj çêbû bibûrin Kurt bersiv be hinek pirtûkên hal Almanya jî Kurdî û bi Almanî bark Englîsî jî hene ji bo zaroka ku çawa travma tê bigîjin yani hene tiştê wisa hene yani berhemê û çêkirine ku meriv bixwe jî nikaribe baş zarokê xwe re şîrove bike travma çi ye meriv kare bi alîkariya wan pirtûka jî hinekî heke çîroka mesela hatine çêkirin goriya temenê wan endê wan ji wan bas dikin yani ew tiştekî meriv kare wan zarokê xwe re biaxe و نه حاجی ترسه لید و من زنی به چه حتی چه درجه و چه به تایبتی من چشماره چه بیجن نخوشینش خیلی پست تروماتیک یعنی ترومای او دیجن کوموربیدی یعنی بهشت به نخوشی ترومای تقریبا گیم زده 2-3 نخوش هر دم پیره هنه یک یا هر زده به تروما را دپرسیونه نخوشی دپرسیونه یا دومی یا سیمین اکسایت یعنی ترس هست شکل ترسی هنه ایزولاسیون پانیک نخوشیندنی هنه یا چهارمین یا هری مزم جمع کرداجی که زیده پیدا ده ایشا لاشه یعنی سرش میگرین دست بید که سری مروف دیشه پشتا مروف دیشه بدنی مروف به تایبتی دیشن جبر که قالی عادتا ناساندین درونی جمع کرده و عادتا این kültürü belki de deruniye ne kadar başrol beken. Belki Kürdistan'ı cem dibinin doğu ki zamiya doğu ki nefesin gelme ya bejin ya mamosta cem ve bağın çi fayda ece çebe be kad derman ki ilaç çebe de men azar bira çare. Yani ve bavariye de ne ilaç ki fad mejivan da hamut travma ihlas bu. Fazı sabuna mejin gene hacı bu. Yani ne zanen şokole psikolog an şokole terapist çiye. Jberveji ko azwan ne zanibim از بدن خود دیار دکم نخوشی خواهی درونی جبرویجی گلک نخوشین بدنی این لاشی او دیجن سوماتوفوم دیس اورا یعنی سبب پسیکولوژیه لید بدن و لاشت دیار کرن یعنی سبب ما ویب تایبتی اوه یعنی امکان ببیجن او 3-4 نخوشین که پدی استیره در باس کن پس اوه سیم جبیر کراستی و پورتای جنابه و دیسا باس بکن gelek spas mamoste malata hava ez spasiya hemû hevalan dikim yek ku beşdar bûne û pirsên we yên ku nivîskî hatin min hemû dîtin min ji were nivîskî ji nivîsand
مامۆستا ژمارە شاندیە چاپکانیên ser vê mijarê weke bibliografiya ژمارە şandiye me de Portugal lêkolînê de çap kir. Mamoste ez ê ji te re jî sibê bidim postê ji bo ku nava çend roja de û Portugal me ya çap پیروز به gelek spas mala te jî ava jî beşdar bû bu xebata xwe ya baş. Ez ê li te çapkaniyan ji hevala re bişînim ser koma agahiyan ji bo kesek xwedin ûrtir herin dûrtir herin dikarin çapkaniyan jî bibînim. Mamoste weke her car weke adetî ez peyva davîn ji te re dihêlim ji bo xelaskirina dersê kirem bike mala te ava dîsa ji bo tu beşdar. سپاس کم گلک پرسوی هجا بو راستی جی گلک که خوشحال بوم جبر کد بینم گلک برادر خوشک برادر وان مثلا ده علاقدار شتا گلک زور باش تزانن جبر وجه گلک سپاس کو وگو داری که جبر کو مجاره که چقدر که ابراهیم گوتی جی بشتاری به درسان به یم گوت شغل من گلوه اون همو حاله بیجه و زانستی و دیروکناسی نه پسیکولوژی به دكتور دينا القلوة شبكة يعني ذروي ديساجي ديت كلك بالا ودك شي نوان جارد سپاس جارد كتن شوية درس دوامين همه بتایبتی سر پی دی اس بسكن دور سپاس و شباش كلك سپاس مين تباشي ده Gelek spas. Kadri ve. سلام